Ungguan Radio Mulundomata San Francisco, Mekauti Kanda Vatalai. Bularang musuh bakanan numa nyumbika itu kina awu yali matambako leka leka na ngauna nava nimbula yali tuwe naiserau kuitaki nava yadoba meu lolo vira gaita koso kuchisu kina taini uviwai beauty lo malangi mesemati kokeyau enakau velatai wakotiki nava sereki nai vesu au sangalalanga vinaka chisu nanomu nindra vinaka chisu na bebaka mulai vinaka chisu na Dondonu meu mate gai sosomi takiau buluti kinangara gai tuvake talemai na mate sandruka keina vatalenga kau anindani lami wakambulai kendanga vinaka chisu nanomu nindra vinaka chisu na bebaka mulai vinaka chisu na loloma lebu kinararama esenga na kaukawa meusibiti chisu keina no nara mesemati kenda kele kawiliki kenda menda luvena esenga na kaukau meusibiti chisu keina no nandra mesemati kenda kenda kawiliki kenda menda luvena vinaka chisu nanomu nindra vinaka chisu na bebaka mulai vinaka chisu na loloma na loloma lebu kinararama. Ungguan Radio Mulundomata San Francisco, Mekauti Kanda Vatalai.
na sa royama verto na Paradise Roots serto mai veva kamaro tektukani vikenda e na kabi binaka ni vakarambukan dendai katini ka vitu ni singa ni vula November. Totolo saratiko na toso ni ngauna muni madha mengo sana uti talitu na Thanksgiving ya vakanu ni binaka tikani vakambula tikani se vinga na vanua ni sama tiko mai kina e na kabi binaka ni vakarambukan dendai o bia kerebi basuti tiko mandangani mai teko bumbera tiko na nonda programa ne kabi ni kua o sa sanga tiko mai dona ngona malabu na nungu sasanga tiko me uiada mai na studio oso tiko pakalebu na ngoni sala me baka madala taka tiko ani na singamoni tini oso sara tiko nga na vito se aki na ngoni sala na city level San Francisco na buku ni mbose level ka baka iduru tiko kina na madhango mai dhaba sara tiko nga ni kua na noa ke baka ni abaka muri tiko na itukutuku na nonda banua se na itukutuku Amerika California na noa watal no taka tiko talingaya ni verto mai viti ni songo sartunga na Bay Bridge na matake na noa goe na non rapakarita ki kunru tiko oira kar sengani tali taka tiko na bibu ke baka idora tiko Amerika ken matini tu lebu Israeli yo ya na non mai bakanga tako ira na mbose lebu ka baka idora tiko na city lebu go San Francisco na APEC 2023 summit mai baka idora tiko rapakanga tak saro ira batini rekila o Biden ni tiko go ira na ai liu mai na be matini tu le levu iso mate rusanga bulu kandua bakandua na matini tu era mai tiko kede na kena liu na bono levu go San Francisco na madha ngo na buku ni mbose ko baka madhala taka tiko ni ngo kongo ne anda bakila tiko kina baka levu na oso ni ngoni sala o tianga ya kavini ko singa levu ni ko sa baka me sa tiko bu mimiri mai na uda ke mamindo be wali taka tuike tau nga baka lele na uda rabile da ke bakandua ira na Andreba California baleta ni senga suti ni ndau tau na uda California ia ninguém do tão nga bakalilai ko ngaya ende bakai me sar bile da kinan reba da riba mbina reba baleta ni soer da rauninda kai resanga tu ni rabaka bakai ngata non rabaka sama ni reba rabaku sakusa tu resanga ni baka sama takatiko irana lenga roniado ngai da kilabe na katalinga ke bakai senga tiko bu mir na uda na ngona talinga sendo na ngoni sala sisi sarkina bakalebu ko ya na lenga ka mai te kumbera tiko kina na nanda to i wasini ngono vata ene ka vini ko ia to baka vini vinaka ni rauni to mai veronga din doma tali tiko rauni ni sara tiko mai dena ni usanga ni saravi kemni o rede tinga na da muni ni sa vola tiko mai ve kemni na sema tiko mai ene ka vini vinaka ni mon ni bakarom bukan din dai singa levu tiko ni senge mataka tiko bekai Bebia boleh kata tokani nangona ni vaka singa lebu ve kemundo mai viti vaka nuni vinaka tikani vaka bimbi tiko ve kemndra na vita mani mai na 5.5 TV Road mai kinoyan rombula vinaka ke to vaka le tiko ngoni na tau tiko ngona uda ndo na mbongi uda ve ke to en tomba lebu San Francisco na mbongi ni kua tuku ni tali tiko ni mataka na vaka le tali tiko na uda vaka le tali tiko vaka lebu na bata gai na sotalinga na vanua en rawani na kuru-kuru tiko pakile talitunga na kuru-kuru ya na ituku-tuku ni nraki ngai singa tambu sana totoka talitu na nraki rauni to baka nui tiko se to nana maki kena Thanksgiving ni na nraki vinaka tiko ya na kaira baka rita tiko mai nandau ni nraki veke da to na tomba levu go San Francisco na madhango na moni madhango me adova tiko na moni madhao mai ngo sabatungo itini kavana miniti me vana kaloko vinaka baka levu na sema tiko mai kira tinga ke ni ngai sama wale nga mingo rauni waseto nga ni na nonda to page doto kana like follow us as well vakatel nga kina na YouTube ke rauni ni ngai subscribe tali tu nga kina ni to YouTube channel tiko talanga na Instagram ke na TikTok do makasar vakalebu and donongo ni sala rauni ni nanda vebu ke tu kina na kena mai ngarabi tiko na nonda bata ngo na radio bulando vata ka rauni da mai vese mati tiko kina na vesinga rauni da mai vewa sei tala no tiko kina ve kemni nandau wako i tala noa mai wako i tukutuku mai vi naka wakalewu na nobu nindo we wakambau titiko kina radio mbulando vata San Francisco me kau tikanda vata tiko mai namani to kaningo una vuninda kua au sure tika mni menda na veto mani tiko ani na kavini kua la kia dhava sar tiko na vitu na kaloko we wakambula tiko ani na sera kataravongo ve amaranandi mbula vinaka sista sa waka nui tiko ani
Na makitiko na nonda tona laki sote na madha o maiongo, wakatelanga kina ve waisea bushanti. Nimbula vinaka waisea vinaka wakalevu na sema tiko mai, wekimdo na ndau sema tiko mai na Naui Island mai savu. Kalonga ta talitunga na mdo moni madha o na moni madha o ngo, wakatelanga kina ve wati ke tamani, nimbula vinaka, neila chileta na wangaliba, wakanuini vinaka tiko yani ve kimdo na City Cruises, au ni taka ni ndo mbula vinaka ke tiko, and madha o ngo, kau wakambauta ni ndo sana rani na lutu tiko ni dhengu ni sa oti na mbose na madhango na oti tiko na mbose ni kua dina to dhoko vika pandrau vi teatha ki chone tuingali mai Australia rasa waka o so sendine sora mai boli tiko na nondo to bata sa kere tungan kero ni ramboko lebi tu mandeani erdo tuko na ngando vi wali tu off tu mandeani ngore kere Wakambula talitunga yani vitori katinai ke kamdo ke na sema tiko ngori mai na atu kuka nimbula vinaka. Onu taka ni totoka tunan raki mai asana ngori ka wakatel nga kina ve kemdrono vi watini mai Australia chane ki ateda tuingalin rombula vinaka. Mbula Emily, thank you for tuning in. Wakatel nga kina ve nei me reanieli wakanuni vinaka tukani ve kemdo mai Santa Rosa sengtala ni ngule da vitikino Antonio tuingalin. Mbula vinaka barada wakanuni vinaka talitunga yani ve kemdo mai Sacramento and na muani madhango ka sengtala ni ngule da vitikino mele ki kemdo ke de sara mai Nandawan dombula vinaka. Onu taka ni ndo mbula ke de tiko ni na ndo na muani madha vinaka ve kemdo na muani madhango. Wakatel nga kina ve Teresia Mandingi mbuli ni mbula vinaka Elizabeth Wakana vinaka wakalevu na sema tiko mai neka vinikua wakatel nga kina ve Steve Murphy na mboso levu ni wabu levu na Golden Gate. Wakanuni vinaka tukani vi kimuni sengtala ni ndo ngule da vitikino kimdo ke de sara na sema tiko ngori mai Petaluma au ni taka ni mbulu vinaka tiko na serengo ndo na serebo mai tabodi tiko na radio mbula ndo vata na madha wa tolu sawoti totoka ka lewu sarera tali taka tiko na serengo rongo tiko kina na domon rau na turanga e rua kerin damu ke wambuta turanga neita Ioane dewala ke na sauna edha ni mata serengo nei tala noa ni sokodiri. Okay la na ngani tikem do wakalevu na Bay Cruises Dombula vinaka. Waielo tamani ovisa
sevi Senitangi maudhia ngoroya Abesuki na kemuraka walenga Sanda mulo raki autunga Ausaruinda mosita Senitangi maudhia ngoroya Abesuki na kemuraka walenga Sandau mulo raki autunga Ausaruinda mosita Senitangi maudhia ngoroya Ausaruinda mosita Senitangi maudhia ngoroya Say
Sengan dina ni kara rawan na taka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda tu kakana. Na ika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tuna senga tiku ni driver se senga ni waka motoka kandau Rendre na te tu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saivarua. Merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli. Ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Nama di telefoni Viwan Dua Ono Toluva Diwa Ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kena lewak suburi ani nanomu yaya. Mai na nonor to stoa kena nomu mati ni katumba. Nungu chisu nungu badua. Dorongode na vima maniono kina vitu ene kawni bugululu we kemudawe California. We mamani ruane kavi kina tolu ene singlewu ni lotilewu we kemudawe viti. We warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode na Radio Bulandovata San Francisco me kauti kenda vatamai. Hai, kemudawe bakando tunga me viti. Sa waka matalau na namundo kobati. Sa lemo na kemudawe tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow, whoopoo! Dasa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurnibondo kenambele. Pai, correct. Da boleh mai be. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na Maulimat. Tok ngangko i Santa Rosa. Mai be? Na Maulimat wele. Doko na nonda business na ngoli tau kay Amerika. Doko sa mai. Do may volleyball na Maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Na dawi kalawa kay Mrs. Titilia na itini. Wei talanota ki kena na ulu tanga mimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulu tanga ni tosu ki liu. Wei waka ungeti kan dau wei la beti. Rongode na wei kavi ni tu siti ni sivu na tini karoa na tini kalima na miniti wei kemando ibiti. Sivu na lima na tini kalima na miniti wei kemando wei California ana wei singa moniti. Ana wei tokoni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongode na Radio Bulundong Wata San Francisco me kauti kenda wata mai. So enda sa senga sarangan nikla na da momento baka talutaka buka singi lutaka sa baka kapitan ne ka kuni lo malenga sa tipin tuno bunua erau ni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na jibgina me baka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua ni Gela ko bata na kena pai ng bani kay na manray. Oya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Era sarang ano direct message virto giringa kina vitu sa vitu tolo dio tolo don limono se ang wala sarang alito miko may nanomota and dio maluma Billy Street. Oya e Santa Rosa, California. Era talang ani rito dilibot ka na kemo katalo wasing lebo sa wanga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na Radio Bulandovata sa sivitong ko na vai na rua na miniti. And no the tomba levong go San Francisco. Sa tuwi siviti ko na va na yawa bikim do may viti. Waka nui ni binakatikuani and single levo ni waka rawayan din tayo. Waka dapat tunan raki may sanonggori. Au kilani sanda
Baka binibinaka tiko ni senga nito wakilasara na kukua ni Dhangi Lambo Mel na madhawa senge na madhango na tiktiku ni madhango anda baka binibinaka tiki na baka biawe sa ririto toka tunan raki vike mundo mai viti na mataka ni kua mataka tali tikum beka ngani kana sasalu senga ni madhala me baka ni anda ni unia sota kai tiko nan raki susu baka dava manda do manda ni tal no vike mundo na sema tiko mai nonda na mataka binaka ni kua lewa tuna sasalu ni waitu na makete se senga na buku ni nrakida kanda mai sota kai tiko na madhango ya vekito e California me baka ni nda sandono makani ngo senga wala ngai California uroni kai Amerika to doko ni nda sandono makani ngo nan raki sena ngauna ni ndo tuku ni tundo baka tokai tu na holiday season sa tiko bu yani ngo tiko bu mai ni gendo wotinga na Halloween sa ndo tiko bu sartunga mai na holiday season na kena lututu na isauni yaya kede sara lewa na yaya roni kaya baka bimbiti ngo na yaya liba na baka na TV na yaya ni loma ni vale na bika ba ya kena yaya anda baka yang takatu sena electrical gadgets anda baka yang takatu na talibuni na iPad na laptop na bika ba ya ngona bango endo sobi na kasaranga kena ndo lutu sombu sartunga na kendi sauka ngona bina katalanga ni voli au tal no takatiko yani na vida na madha saoti na ngona bango danga indo reidi raki na uira karando roniu kai rando matai na maruroi lavo mer sa tiko talanga vira na discipline koya na ngona ni lutu sombu bango saranga indo mai boli so eresenga nindo bakamatu da labong kanga sena cash mai boli saranga ni aya karando vina kata tu rawara kasartunga mengono bango ranga indo mai boli kina na bakarombuka mai ngondo tuguni tu bakarombuka oti na Thanksgiving na Black Friday ngono bina katalanga ni boli ya na kinda bakamini bina kina na ngono ni sa raw tu na boli online tiko na kena tiko talanga na kena binaka o ya wendua baka ondo bude sa takatu na boli online sena boli na internet baletam beka ni ondo bia reida saranga ondo lako me uli baka tara me reida me baka ndita ka ni osako endinango bia au binakata ya rani unge bolia ya ondo reida tiko romandanga ngonga nela sa mata usaranga birau na boli tiko na internet be madao nga sanda reida tiko sando na katene la koya ni ru tolu na katene la koya ni yang ngonga ne boli tiko na internet sa au bambuta ni be kemni na saba kamata te kemni tiko na boli na internet oni sana kilavi na tiko na kene wale ko nga ya undo na kaundo senga soti ni rawata na boli online ia tiko nga na boli online we baka sala taki tiko na kenandau ira karandau baka ndikeba tu baka muria tu baka murira tu baka malua baka titombu ira nandau mutako ni ngona ngona rangata saranga kino ira ena nonra ivandida kena nonra ivandin gasing beka na ndau mutako ira ndau na vika so ira ndau baka idortu me rambuta koda tu kina na vika so ira ni rambuta koda baka mbimbi tiko ngona nonda bank account na social security number kena vika bao ya ka bau ya mandanga ke na butako ena ke na kamandiko sa bolia so na nomuyaya online o tia mengona sako eni kina se sa merto lei bite ni vale to li dilivata ke ni vale ko nga ya mo sanangaro na sartunga mo kilavi na katiko na ngauna ya veni ke ni vale balete ya talanga indo na ka ko baka sama taktiko na mother na mbaki saoti tumbu dake saranga ni wili ni butako na ke na do butako di tiko na yaya karasa kilanda order takan online shopping, internet shopping o tia menga indo koe ni vale sartunga uira karasada uiri wabo kitu sa nonra taka sartunga na nonra vangaratu na wakarida tu na yaya na kena limbiu yani matani katumba senga ni mbero uira na nonra sa lak saranga yani ratomika rakautai tumbu taka saranga ni wili ni mutaka wa yana baki sawoti ko bakambota ke baka enda na bakamuri tiko ni tukutuku ni ambaki ngo en bia baka telanga kina baleta ni sa lebu na tamater boli
online. E ando na matanggali butako. Ia sange tiko talangan na butako karabe baka sala te tiko kina baka liabu na kenandau. Mentanang kangaruri tiko ni rawa sara ninda kuitaki na nonre lawaki. Baka bimbi tiko ni ngono kona kakedengan ta sa baka ngataki na non taliboni. Ia na taliboni sa lako me kina na text na email kina messenger. Wili talanga kina na vei apps era tu me baka na WhatsApp, tiko talanga na Telegram, na vei na apps ba ya. E dondon menda na gangaro ni sartiu kina da andren rabi tiko kina balete rawa sarangana non da kuitaki en na buku ni na non da rau ni butako ya. Dona kina bakarita ki ngo na vida na singarua sawati. Sa lako sarama usari dona na email lako mai. Dona email lako mai bia me tukuni me vango baka e bola isartu ngamai na tambaki sartu ngamai na logo ni FedEx sangai tukuni me vango. Ngo na FedEx na nomu delivery date ngo na ker me ko bakan data ka ngamai na me ko bakan data ka ngamai na nomu address vate ke na isau e vida na isau iko soma kina vida ni labo iko soma kina na yaya iko abolia nimber ni ke tong ke dili vata ke ani so na kai rava ka ngatako ira na ndo butako mer na rawati kenda kina ke baka iko asenga ni ke baka beka asenga ni yandren rawiti ko sana raw saranga kia totolo saranga kia na nungu soma na non reto email me umbitani na information erto bina kata ke na non reto ge vaka ta kirto me kia e ando na ka benda na yandren rawiti ko kina au ke lani na sombeka sarna tuko na tu sanda rongoda kanda sambadi rongoda dona ka ni ke mami bulida na nando ka kamburaki o bambuta na tambana talanga ni boli taki ni vango dona o kenda na nonda vakasa e batungo menda na rongoda vakawalu dona ka mo rongoda vakawalu e nangai dei e nangai kasa koia e vunga na ngauna ke mamina wasea ni soni tukutuku e na wasei tikani baleta ni na vaya na vakavida toka na nonda rongoda me nangai kasa ke vakambeka wasenga ni ndo mai wasea tiko ka wasenga ni na yanra vitiko na vikava e rawa saranga nungo na kuitaki se rawai mi umbita ni na information e rto kere tiko mai serto taronga tiko mai na rto na email rto ka bako tame na email tuku ni tiko ni rto email mai na FedEx o senga mandanga ni se bolia na loma ni vida na bulango senga ni vakanga taka na FedEx so ni ngere danga o sakila ni ngo endua na dua beira na scammers do tali ni ko na mataka ni ko ndo ngiriani gai rasa batalnga rasa angkas talnga balata ni bunga bikan tanda kila ni dari bango 800 number se 888 se 866 ik sakila tunga gona toll free se na marketing boli takiani ngona go Rani to bakan dina taka kede bakan bimbio kende to na tiko i Amerika ni rasangir mai sar bakan taka saranga mai na taliboni na nambangani taliboni bakan nga indo nga berto mai vale engir tiko mai engir tiko bakan mai na timu serto na ngone berto engir tiko mai bakan nga taki nga mai na area code ko na mundo area code ke mundo sarva tali tu ngaya ni ko ngona baleta ni nungu taliboni ko ngaya na kakede o bakanga taki nungu taliboni wili kino ira karndo ngir mai na buku ni baktataro me baleta na insurance se na baktataro mai na me baleta na radio bulando bata everything is done on my phone na koya ni ko ngir mai na turanga autor sarani na nungu na numa waya ni kila ndobe kanda na ito ke ko ngir tiko mai baleta ni vola ito me vango verified sa vatela ngaya so na kamenda na yandren ravitiko kina au tia autor sarani na taliboni o ronga na noni boso kila turanga ni India aunque na numa onde turanga ni India mai viti kila ni sali butalanga tiko ngoi na i San Francisco ka levu na vanu ondo ngole kina na buku ni daka sali butalanga virtu na India o sali vikila itu bat ke ira ka sa levu er sandu sulia talanga mai non ranamba si sulia vir na nungu kadi o nanu moyau nindo virtu o tia sa vambula mai koe sa taronga saranga mo koe na vangu sa vaka saranga au kainga o nindo nga vikenda vital no tiko o tia sa tukono mo koe o iko di bakatiko na radio bulando bata ike sa vango iko me viti tuno koe senga o eu senga ni tiko me viti o tiko nga i San Francisco kito ngiri tunga ni ko kito be bakataronga ni kito be confirm takaya ni we just want to confirm some information bo va da tu ya
Au sange na numo iau ni o koe me viti, lako tiko na vital noa, sa sule mo koe ne dhana e iadha tu babalangi, ia au sange i kilangai ki ani e vātali tunga mai ana na nonra sasanga tu mai o irna do butako mera rawa i kianda kia waka, e seanga ninda na ianren rabitiko, iana vuna ke tona mai be wakasala taki tuku ani kina ke tona wase tuku ani kina me rao ni tana ke la tukina ni sa iadha tiko ka iadha sartunga wakalevu na ngonongo na matangali butako na duindui tu na levu ni wale ni butako i tungo e sa do tuku ni ngā mai matuku e sa tāwala rawa. Ia ko ngā iame da tona ianren ravitiko kina ni tō sa dono makatiko mai ngon na holiday season waka nuni vinaka tiko ni na tosa vinaka na maro takatiko na waka rao kina Thanksgiving na madha o mai ngo do tuku ni tu na singa ni mbera na Thanksgiving bo indu na singa me Thanksgiving ana singa vato undua mo na sasanga mo lako kina dorbanua whether you're driving or flying toto vata saranga siva tangona vai na tini ka tolu na miniti waka nuni venaka tiko ani se davanga ni tavi nga ravi tiko ana singlevu ni kua wenga na vano ni sema tiko me kina nimbula vinaka au waka mbula tiko ani ve Dasha Hidden Blood vinaka waka levu na sema tiko me na kavi ni kua wakatelanga kina ve Lorima tambai walu ni mbula vinaka mai na Mate Road mai Nandi. Ndombula vinaka. Wakambula talitungani vei tuisa wau pedeli vinaka wakalevu na sema tiko mai veke mundo mai na mangu a se rua wakanduni vinaka tiko ani ni tosa vinaka tiko no venga ravi and singalevu ni wakarua endindai. Wakatala kina vei Dan Bale wakanduni vinaka talitungani veke mundo mai na nausori mini bus stand sangai oti sarangangona no mundo sere. Au ni taka ni do atompoko mai na mundo sere. Wakambula talitungani vei Luisa Maiden Kumbua Mbola ni mbula vinaka lu wakanuni vinaka tuku ana ve kimdo wakatelanga kina ve turanga weka sandende ni taka ni mbula vinaka tiko wakatelanga kina ve turanga ni tawa liki satakala wakanuni vinaka tuku ana ve kimrau barada mbula vinaka wakanuni vinaka tiko ni tosa vinaka tiko na venga ravi mai na sena vili ni umbeka mai na ve longa ni kwa wakanuni vinaka talitunga ana ve irena tema mbula vinaka Antonio Tupua venga na vano ni sema tiko me kina au ni taka ni mbula vinaka tiko wakatelanga kina ve Balts Rosé ni mbula vinaka Neila Chileta wakatelanga kina ve Nunia Ranama ke kimdona ve tamani nei seva Ranama mai New Zealand au ni taka ni mbula vinaka tiko mai New Zealand wakatelanga kina ve Eleanor Rasinga ke kimdo mai Santa Rosa wakanuni vinaka tiko ani ve kimdona ve tumbuni ve tukani mai Santa Rosa and kavi ni wakarumbuka ndendai ve wakambula talitunga ve Inoke na Ilumu vinaka wakalevu na sema tiko mai waka nuni vinaka tiko ve kimni ke sarna ngone ni matana isau waini mala ni tu mai viti ke na ve sai wurubura ke sara o tamai vanga na numi kimni tiko ni mai malevani ene kavini ko nimbula vinaka mbui TJ Isa, sandende, your Thanksgiving colors nga daramaki tiko ngo wakanuni vinaka tiko ani veke mundo. Mbula vinaka Queen Dresden, thank you for tuning in from Colorado. I hope all is well. Wakambula talitingani ve Akuila Doria Kula vinaka wakalevu na sema tiko mai Australia na kavini kua ni taka ni ndo mbula vinaka tiko Naida Kuini vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini wakarombuka ndendai wakambula talitinga ve kimdo ke sarna leoni koro ko sevadi waturoba wakanduni vinaka tiko ani ve kimni na kavini kua mbula vinaka mbula rame wakanduni vinaka talitungani tupo wuki na mua levu vinaka na sema tiko mai na kavini kua wakatelanga kina ve President Lee wakanuni vinaka tiko ani ve kimunrau tumbui Grace nimbula vinaka sista ana takayawa sengatalanga ningula davitiki na waisale turva nimbula vinaka mai na Male Resort mai sabu ni taka ni ndo mbula vinaka tiko mai sabu wakatelanga kina ve Lorima tambai walu nimbula vinaka James Swinga au ni taka ni ndo mbula vinaka tiko sengatalanga ningula davitiki no kimdo ke sara mai na Midland mai Ingilandi ndombolo vinaka samaririmbo ngilebu tumbeka ngori Kingsland wakanui ni vinaka tiko ani veke mundo sangatala ningula davitiki na Ben Sarewa mai na Lekutu District School mai votua Lekutu Mbua nimbula vinaka ni taka ni makari vinaka tiko ani na bioliva ni radio mbula ndo vata na kavini kua
Pengana panoa ni sama tiku me kina mena ilutua tiku ni tavi da mga ngaravi tiku ena kavi ni kua na vesere kia de sara wakatangi tiku ani na radio mbulan do vata. Ena kavi vinaka ni wakarambuka ndendai ni sa sivitongo na va ena tinika vitu na viniti. Radio Bulan do Vata, me kau ti kenda vata mai San Francisco ki pura-pura, sema mai gai você yani. Lavanongo dalla mombi utiago Mulani vaka watingo sa lulugama Auto akino da rauna bisami lumamu Sera tola lai na ngone ko sangoletu Ana numangani daru yala yala mati
Vembiani vakawating gomendaru sukota Rakaya nito mamalumundao keleva nawaga Yendaru yala yala mendra kida sevinaka Namungana sabakana kula Rendende me bolia Atangi na iloka Ni matani bonu Wakilani nende itunga na yala yala Luvendaru era tabutungu na mule suma Yauni bura Sengani samarawa Nano mutikina lalano Anda baka tataro lo elomangu Yalo ni matamu ni babotu mai Ukumeva kana lawa no muveda bilaki Taubi au na kena uda vakila no mamosi Otangi vatu ni kavara kuvele dayaki Nikaliraki mai sangu rangu kalomani Luvenda rura tangi ni alina wakati nani Bura ni alimane to vakabetamani Tangi tu betamanda melangi Para renda lomani Kimani adamona lesun mai vale Tobe raibula dale Katikinam beka neto binaka mekeito gosoti Veta usingo esakani neto mulanta Pamole sumaye vale Meotina rarawambo Menda tobe lomani ulavo Memboni salu ngo ena sengani yali Kosui gundina niko dhumai serenu Aunanda karona voli medo vani woti Yala ngoko mate na kina yoti yoti No mudala kede makila sana vosota Niko tangi serarawa monge raibi
Doyan robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa-kusa ibe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy simbang bakau. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa binakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu. Kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw buka singelebu siya buka kabi, baraw tayo ito buka manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenta to identity, kanay buka singelebu siya buka kabi, may baka na buka sekera, na sui, ikatabu teke, roro buka lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Beba kasar nga. Paniray na tokongo, nagkenay-ray-ray. Dua nga na rupuni ni kau, dua bayran ng tingit taki, o Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawan na toso ni ngauna. Ano Vingarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Simon Bayan at tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutulewo ni Simon at tinikantuwa at tininamaniti may kiamo ni Maiviti. Ano Vito Koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Buladong Bata San Francisco with Koti Kanda Batamay. JJ's Food Shack. Itigo kaya kina nakakana mga bitkin may bakana kokonda. Lobong, benga ni ngay kanido ito na bundi ng dalo sa tapioca. Nakakana po mga langi may bakana steak, makayalo ka kina coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wala badina na kanikanakana. Kaya itigo talaga na nonroto specials and ang lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Ang pani mandray pay kay na bugatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa ni Kinavato. Giritirito sana Kinavito, Saiba Vito, Tolo Vio Tolo, Dundo, Limon, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Endona mate kuniti wale wekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneni ndua mana weyatini corona neni winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna mate ngona hepatitis B. Ongo ili wake na kenara ni wetobi sena tobi kuna mate ngadangada se liver cancer. And then remendo kila kesate bikwentiko. Na bakani sa musoti ni kene bakatakila kila se symptoms. Bakabo kesambimbi na mate. Mbimbi ngona kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51watolu sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Bula binaka ni Matthew ni sawa kuskusibe. Isa ni bula binaka o se vivi mandongo kina maolimat. Ele taka kina endona nito bakataka kana lelai. Yo leu kutaka bakatotolo ni bernir to yave ani na bulangi. Oi, odea bakasanga. Erto bakasanga telanga ora to. Sarara sarna. Go enda so mga nakakana. Esen enda so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Binaksaraman dakilatiko. Maulimad, Valley Marua Lima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitartara sarani kinanaba ni telefoni 125 Vitutolu 5 and kena itugutugu matalalay. Ana radio bulan do vata sama i votongo iru sanga bula kawalu no miniti me lima na kaloko kinda waki kamnile sanga sema voti kumai ken nando tale no nonde wasini ngona vata ne kabi vena kani wakarambu kan den dai ne katini ka vitu ni singa ni volo November oni taka ni tosa vena katiko no waka wakarau kina Thanksgiving vikim do en bono lebu ngo Amerika Thanksgiving o ande karua tiko ni oti ni lotu lebu and bi na bula November karua ni oti ni lotu lebu na bula November ya na bula na madau katumai na singa lotu lebu unui taka ni sato sabi na katiko na nonda baka rotiko ken Thanksgiving dona ka kerondo vetal no taka baka lebu ke Mrs. Naitini go na ni roporokara mo na via kabi ni moniti be kema ni na senga tiko ni sembaurongo ada baka dua au seriti kema ni mo ni ndonge nana makemana sig moniti kabi ni moniti ka kai senga oni dalata se don rendre be kema ni
mo ni rongoda mai na nonda programo e na vea kavi mai na tolu ki na vitu na kaloko senga na lenga. E ana ka e tale kina ni satu na YouTube e ratelinga ni uningeli rongoda tiko e na YouTube channel na vi programo ke de Sara e na rongodi tiko e na Radio Mbulando Vata e na ulimbiu tiko yani e na ni to YouTube channel o e na Radio Mbulando Vata YouTube ke bakau ninge ndo vi rongoda na programo ningeli rongoda kina rau Sara na ngaunanga o ninga lala kina rau ni o ninge ndo li rongoda kina. Dona ka ni ruporoka ramutiko na vea kavi ni moni tike Mrs. Naitini o e ana dhavu i kalawa ke rondo mai veu se takatiko na vea programo sena veu ulutanga iso, ulutanga mamona ka rawa ni veu ke tiko bakalevu ke na nonda mbula e andua, na nonda mbula ni matapu vale wakambimbi tiko ni nda sambiu vanua mai kanda samu i waka tiko. Senga walengana vanua levu ngo Amerika e na veu vanua levu iso me wakata ke Australia, New Zealandi, vikimdo talenga me Engilandi, e roni da kaya ni da sambiu vanua mai, dina ni mai nduindina vanua enda tukina, ia levu na ka e na toto wata tu ngase, levu mbeka na ka enda mai lako dharuma, toto wata tu Au ia na vi na matangali ulutanga iso ke rondo vewa se tiko kina e na vea kavi ni moniti ke Mrs. Naitini. Dona ka ke rondo vei tala noa taka waka levu, o ia na mbimbi ni nonda vei tala noa, se na communication, nonda vei tala noa mbeka waka vewa tini, se na nonda ndo wasa ver na luvenda, e rawa ni kona dhavuta tiko ya ni ndona vosa, se ndo mbeka na kai kona sanga tiko mona tukuna wa, kai mando wana ke mui kasa, wana wa timu se na vertona ngone. Ia, e na gai wakatau tiko e na nomu i wakarau ni nomu bosa, ke waka e na tau kau e ani, ia sana mbondre toka na kena thingomi, ke waka e na ndumbeka na bosa e na tau e ani wakamalua, mo taudha e ani na bosa wakamalua, e na rawa na nona thingoma o koe ka tiko mai e sana kandua, whether it's your friend, se na ndumbeka na nomu i toka ni wakadhaka, se na nomu i liu mbeka wakadhaka, ia na mbimbi tiko ni na nonda ndo kila na menda vi tala noa. O wambota, dona kaya ndo ndre tiko vikianda se senga soti ni da roniu kaya da ndrabu tiko mbeka kina, na nonda kila na mbimbi ni vi tala noa, se na communication, Ia mandanga dona kakau kila ni ndo wakatabulidi tala ngā wakalevu e na vi korni buli torodake so. Communication skills. Baleta na viva no ke ngai kolaki na nomu bula na visinga e mbimbi na nomu kila na mona tukuna wakadhawa dona kai. Se me ko sea wakadhawa dona ka. Ke wakamandanga indua e kamande indua e rarawa tu mai. O ngai o via tukuna ni bua dona ka o via wakaleo i koe mbeka ni o koe sa rarawa rau tu ia ke wakai kungai wakaleo i koe ani na nomu i toto ni vosa. Nomu no taudha ni wakamalua na rao na nona thingoa mai, na nomu wakalele o tiko mbeke ani. Ia, tiko ngai na nonda ndo sanga me vinaka na nonda i tobo ni Vivasaki, se na nonda vi tala noa, se na nonda wasea na vika, e nda vinakata menda wasea tali bua indua, se menda wakaritaka bua indua, se menda wasataka mbeka indua. It's all in communication and how you word it, how you put it. Wakasama takasara dona i tala noa wasea dona nungu i tokani na singatambu, membaleta tiko na gango, na communication. Tala no tako koe ni dona turanga la koe ani dona dhurubo matamboko e ndambi tiko sangai toro tiko koe dona sign. Dona board e toro tiko koe sangai volai tu kia volai tu koe na nona sign. Oio matamboko babalangi, I'm blind, please help. E ana kai vola tu koe. Oio matamboko kervi vuke. Ia, o tia kila isenga suti ralak ngai ani lebu ralak ngar laku siviti koe sara senga ni rambiu tendon sende rto le vida rto lakani rto mbiu sende na nona dona kontena e tokavango i matana me ralakani me rasoli kina ia o tia sangi lakani dona turanga sangi redo koe na nona sign tora mo koe na nona sign visautaka ne sansangi vola koe tongau koe sona kai na esana kandua ka senga ni vola itu kine dona ka koe sangi solia tali wana dhurovongo matamboko me toro tinga koe vaya me vuki mai i tumba me rarida ni na tamata na vika ili vola o koe ai
o te asa lako. Palilai o te toka e vida na iahua sange i lesu tali mai na turangango. Ge lesu mo koe nge redo koe ni sa tau vinaka toka na container ka ambito toka na turang na dhuravongo me rambiu i lavu kina na nona kerewe vuke. O te ange lako na koe ni redo koe ni sa sina itu na nona na container ya. Ange tarongi i dhuravo. Sa vadava tuku na sa dhuravo. E ki lau turvinako koe na ndomo i koe na turanga atu no koe. O i ko ngā koe koe me vola i ko viso taka nungu bodi, ko vola ando tani naka i ko vola na nungu bodi ko nge viso taka. Na nomu lako saranga ia sa liwer sa lako mi kinangora sa mi biu sende na nungu container. Sange i tuk taronga koe. Na dhavo i ko vola i na container ngo. Bosotia na davi ko wala ina nungu board. Sange tuku na wana turangango. Au wala watanga na kanga i ko a wala tu i o vi so taka ngā wakalelai. Na ka sange tarong koe davi ko wala. Ange tuku na mai o kona turanga li a vi so taka na nona board. Ange wala tuna koe. Seanga au wala ngai kia. It's a beautiful day, but I cannot see it. Whakasamatanga ma dea ai. Ia na... Kela na nonda viso taka na vosa enda da vuta, na i tautoni vosa, ke na vikai roni na laki wakavurea tale wa indua se veira ka nda sangati ko menda vosa veira. Communication skills is very important ka wakamimi talanga na vosa enda na taudai. A koea, na walatu koe liu, I am blind, please help me. O matamboko ke rewe vuke. Nge lako ana turanga sa nge le viso taka koea. It's a beautiful day. I need, please help me, but I cannot see it. It's a beautiful day, but I cannot see it. Era sa ringa mai, sara ke lauira ni matamboko ka wakaungeti na elonra, mera vivuke. Ia na ndui se na mbimbi ni nonda kila na nonda i tautau ni vosa ke na veka menda na dhavutai. Wakabura waka sama tiu ngana mo ni madhango, wakabimbi ni nda waka na matatiko, ki na ndua tale na madhau, vau na madhau mengo, madhau bimbi tiko ya na madhau ni Thanksgiving, and na vewa nua liliwe sos, and na ve matanitu liliwe so, and waka na numi kena na Thanksgiving. Sa watunga rosa nga vulu na miniti me lima na kaloko na sera kataravango na ve waka mbula tiko kena, ve kemando na seama tiko mai, ve naka waka lewa mbula, ve naka bil, sau, wakatanga kena ve Bani, Kawale, Sandende au nui taka ni mbula venaka tika Bani, situ ngā mai Santa Rosa, waka nui venaka tika ana ve kiomani, wakatel ngā kina ve Noa, watu ni wai, ni mbula venaka Noa, mbula venaka Ndi Lucy, Rokombaleni, mbula venaka Nau, waka nui venaka talitunga ana ve kiomdo mai Santa Rosa, wakatel ngā kina ve kiomdo ena City Level San Francisco, Neila Chileta, mbula venaka, Emosi na CV, nidhala vena, waka mbula talitunga ana ve kiomdo na gorto na head girl mai na Billie Jean Street, nai tangindungu, bula vinaka sista, tangindungu nai notha, waka nui vinaka tika ane vike mundo, wakatanga kina ve peta yambari ni bula vinaka na sewa tika mai na kawini kua, Joey, mbula vinaka, choana tau kei, waka nui vinaka tika ane vike mundo, wakatala kina ve semi sinangase, ndo bula vinaka mai na Bula Bay Volleyball Club, wakatala kina ve Malakai Tueli, waka nui vinaka tika ane vike mundo, Tale, mbula vinaka Tale Bowman, waka nui vinaka tika ane vike mundo, waka vitamani, mai Santa Rosa, unitaka ni ndo bula vinaka tiko, wakatala kina ve Neita Alice Ngalo, isa, sa o tingo indona mathau ai waka nui venaka tika ane veke mani nei tā mbula venaka Singalei waka nui venaka tika ane se venga nono ni se amati kumai kina e nai kawini kua waka telanga kina ve koso Magi mbula venaka Magi waka nui venaka talitunga yani venga nono ni se amati kumai kina e nai kawi venaka ni kua ni taka ni mbula venaka tiko ka waka telanga kina ve Marama nei tā, Marida Pita, Sandende koni ali mai, au nui taka ni mbula vinaka tiko, venga na vanua ni vili ni utiko kina, e kawi vinaka ni wakarombuka endendai, wakatala kina vitawe ni Sandiri, ni mbula vinaka, o tonga e tini kawalu na miniti me lima na kaloko, and a radio mbulando vata San Francisco, me kauti kianta vata mai.
salia wale ina me sao wale rani me mutiria li wakaro na tiko ke meu tukuna manda na lawa ni lotu eke na lawa ni lotu saru ikrere au uturi o mese na toki ava mai ke Isa Katarina ombulo Katarina lu Siwalena isuru omolia Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai, Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani.
do baka totolo tiko. Do saya lo pala mundina. Sa permentangan to bulu-buli, gaya hotel itu ni stoa. Tolako. Sini niya na sto ay wala katungan ko maulimat. May binakan ni satu kit serngaki na nakatungan reba. May paleta na nato to ilalako. May binakasaranga. Boleh roti kari bateni kina. Datu birito na bisi nga nakari mateni. Said means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga na bukas sangay lemo na bisi. Karatal mo na address. 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do baka para rau beka kina do na ni matu bale, senong do boli nga baka matawa. Wali to mata kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kanda unrendre na kunea. Tu rau talang ni kota nom ni boli ke baka ni tiko men na Marine se Sonoma County, kandendre nom ni vila ko haki. Vitar tarani kina napa ni taliboni, 125 saiba. Vitu tolu 5 vitu na kena itu matay lalai. Mauli mata, 2525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Yavalata, Deonangay Velata, and Radio Bulan Duavata. Vitalo no te kina na bika membaleta na nondong bula. May weira na kena daw may natambanan ni bula so. Nasi na puniway. Promover na bana kaloka na Via Avenue City and na veto ko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni Life Insurance kang anitikan na kay America. E na muna nga una na lewa ni nondong so enda sa siyang sarangan nikla na dapat menda baka talutaka buka sing ilutaka siya baka kapitang ni kakuni lo malenga sa tipin dono munua e raw ni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na bay matanggali kaka na itibgina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bay nga ni kinang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gay baka loka tabi yoke kena kauslo surua Otat ni, gila ko pata na kena pai ng bani kay naman rai. Oya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo dio tolo, duon limono, se, o nga wali sarang alito miko may nanomota, e na dio maluma, Billy Street, oya e Santa Rosa, California. E raw talang ani rito ulit dilibata kayo na kemo katalobo sing lebo siya wanga kabi, ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nongu chisu nongu banua. Dorongo de na vima maniono kina vitu ene kawni bugululu we kemadawe California. We mani ruene kavi kina tolu ene singlewu ni lotilewu we kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongoge na Radio Bulan Dovata San Francisco me kauti kenda vatamai. E senga dina ni karaurawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiku nindraiva, se senga ni waka motoka, kandau drendre na tutu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli. Rawa sara. Witartar ngayani na telefoni diwan 21 saibarua merto bagarotaka katalada may nanong ni boli ena kenangona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni diwan 21 saibarua. Erto ngarabatalangan ikanalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanondo to stoa kinanomu mati ni katumba. Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vatamay. May boto. Ito nga na itukutuku ya dharati ko mai and kabi ni kuwa may lewan ito nga ni nanonde wasi ni ngauna ni rongo may bala ni Songo ngo and nabukti nga ni lotu dhoko vatas and nonto lotu dhoko vata tiko na New Methodist USA sa teko bo sartu nga ni mataka na ikatini ka walu ni singa kina moni tine karusanga buli singa na bakai dortiko se teko bo takitiko nonto we bakalutu takiongo mai Winnipeg mai Canada o tioya go na moni madango na madau katu mai na singa po ke lulu nei karusanga buli karua ni singa and ngai mai bakai dortiko kina ndo na fellowship in Talanoa session o katali tu nga kina na bakai kabi and mai bakai dortiko na yam buffet and grill
e ana wā tolu saiva, Florian Road, Sacramento. O te oia, o tina singa vuke lulu, sandanangai mai sota tiko, e na wakaro mbuka, ke na wakaro ai mai ongo, nei ka rua sanga ka wā ni singa, ke nei ka rua sanga ka 5 ni singa ni November. Oti tiko ni lotu dhoko wātongoa, se na we wakalotu tāki, kana mai wakaidori tiko, and the Embassy Suite Hotel Conference and a 101 McKinnis Parkway, San Rafael. 101 McKinnis Parkway, San Rafael. Ke ni tukutuku mataila lai, me baleta tiko na lotungo, rauni o ninge we taratara tiko e ani, ke Senior Pastor Simeon Mbale, na taliboni bandua 5, walu vavitu, tolu rua ono 5. Senior Pastor Simeon Mbale, na taliboni bandua 5, walu vavitu, tolu rua ono 5. Ka rau talangani o ni we tartareani ke Senior Pastor Savenada Tuivanga and vitu saiva vitu 5 diwa saiva 5 ono 5 ono. Senior Pastor Savenada Tuivanga and vitu saiva vitu 5 diwa saiva 5 ono 5 ono. Ia ngai ndona i tukutuku e adara tiko mai lewana tiko anina no dewa siningona ni rongo mai wal ni songo and kapi menaka ni wakarumbuka ndendai ne katinika vitu ni singa ni vula November. Se mani songo dhabanga do lewana tiko se ndo singai lalawa taka tiko men tau iabu taki tiko na ndona ngona leka da ke la ni songo keve tiko na keni naki. No mundo na tukutuku ni sasanga dhavanga do navu tiko kena na radio Bulando Vata raunio ni wako tamai sanga ni somi na kena mai kathi waki tiko yani ana nonda wata ngo na radio Bulando Vata na ronga mai wal ni songo raunio ni wako tamai na messenger Rauni bitanga mai na radio Bulando Vata, na messenger na radio Bulando Vata, se raunio ni wako tatalinga mai biau, una buninda kua, and na messenger se vei pedeli na novo, se ratalinga, ni wako tamai, vei tali matakimbau, and na radio Bulando Vata. Tiko talinga na messenger o tali matakimbau. Mai ronga tiko ani e vida na tukutuku, se na vei tukutuku ke te sarando i ava tiko mai lewena tiko na nonde wasininga o na ni rongo mai wal ni songo. Ongo na rongo may wala ni songo and a radio Bulando Vata San Francisco. Me kauti kanda vatamai. Sura tika mani sa mati ngā mai, ana dona ngona leka ngā ngona wase tiko e ani dona i tukutuku me maleta tiko ngona social security, Anda ke la tiko ngoe tuto wata tiko ngā na FNPF mai viti, o ia na ke la nonde labo maro i tunda nge dole i taura na ngona enda sa wakathengu kina, mai na dhaka sen retirement, ia i Merika e adana tiko na social security. Ngoe dona i tukutuku ka vital nota ki tiko wakalewu na 60 minutes and mother sawati, na numa ni vinaka mena mai wasei tali tinga e ani na nonda watawatongo me waka ni sa livu weekenda and sa e dhawa tiko ani na mbaki o ya ka livu talanga weekenda dina ni desenge sa dangoane dangole mai biti dangole mai Merika kanda sa ngai sa livu sa ngole tiko mengo sarva green card tiko mai sa rau ni ramai tiko bu dhaka sarangami sa tiko bu marurui tiko ani se musu tiko na nondra social security so ngana ka menta na wakarara mata ki tu kena, men dana yandra ravi tiko kena, dana ngai dalai kinda dhale na ngauna, dana numa ni nda sanatori lavo kena, ngai mani senga ni waka, na kai na numa se na kai nda kila, se da senga tu mandanga ni kila indona ka ngai sa soli mai sa anda mai dhingo matu e tiko e sona kai ndono menda na kila tiko kau na numa ni vinaka mena mai wasi tiko ya ni na nonde wasi ningo no vatongo ninge na nama ki te ngā mai sema tiko ngā mai ke na radio Bulando Vata ni sa 5 dono na kaloko e ka vini wakarombo ka nei ka tinika vitu ni singa ni vula November e wakambula tiko ni kina na sere katarawango vuan nongu favorite na ita laksa rusa toka ilangi wakatanga kina vipeni rokondiva ni bulu vinaka turanga ni ovisa wakadhengu wakanuni vinaka tiko ani vike mundo mai viti u bambota ni oso sarti kumbek ngai na mathango e na Pacific Games ngai tuku ni tunga mai bio na kaviniku ni sa tiko vutiko na singa tambungo na Pacific Games mai honiarai mai na atu Solomonic wakanuni vinaka tiko ani vike muni kede sara na
luwe viti ve ke mni talangana ve to koni tiko ve ira ve ke mni na waka lesi na ve tambana ke the sara o ni waka rotiko se o ni sa ngole tiko mbeke ani ke na sota ni Pacific Games mai honi ara Solomoni and moni madha o sarangango teko butiko na singa tambu waka nuni vinaka tiko ani litia tiko dha waka nuni vinaka talitingani ve chosa i rombana kandavu ve ngana vono ni sema tiko me kina and ka ve vinaka ni kua waka tala kina ve sheri vandinga ni mbula vinaka ni ta waka nuni vinaka tiko ani ve kiomani waka tala kina ve Kitty Morrison ni mbula vinaka maramakai waka nuni vinaka tiko ani ve kiomdo mai Santa Rosa waka tala kina ve Jim Serewai ni mbula vinaka waka nuni vinaka tiko ani ve kiomani mbula vinaka maramanita marida pita senga tala ni ngole da vitiko na Serengo o noa watu ni wai ke kiomdo ke the sara na sema tiko mai ngori mai Fairfield waka mbula talitinga yani ve dhiri motokana ke kiomdo ke the sara na Vetamani waka tala kina ve kiomdo na Turanga na marama au mai rando tiko wali ngori mai Fairfield au nui taka ni ando mbula vinaka tiko na matapu vale ne Rami Dombui ka wakatala kina ve Lulu waka nui vinaka tiko ani na nomro waka rau tiko kina singa na maki au nui taka ni toso vinaka tiko na waka rau wakatala kina ve kiomdo ke the sara na leoni matapu vale ne Rami ke Lulu e na vuko ni waka rau tiko. Sasi vitongo na 5 na rua na miniti do talimanda na nonda itavi sere ka waka mbula talitungani kina e na sere ka tarabang ko ve kiomni ke the sara na waka lori tiko e na ve tolo ni ngoni sala ke the sara mai viti. Au nui taka ni oni na sana beba ka rati tiko na dhonga ka iadu tiko mai na nonda wanola mani o viti e na madha o mandanga go waka nuni vinaka tiko ni oni na nreiva tiko vira yaki tiko tori kanda tiko waka malua se vadava.
Wata San Francisco. Mekauti Kenda Vatamai. Tavi se roia mai verato na Vuni Vandra Serenaders. Au mai te maki, kato mai kina ngauna ni sa sivitongona 5 e na tini na miniti. Waka nui ni vinaka tiko ani se vinga na munu ni se matiko mai kina. E nai kapi vinaka ni waka rompuka tendai ni ka tini ka vitu ni singa ni vula November. Au nui taka ni tosa vinaka tiko na waka rau kina Thanksgiving. E na madhau katu mai, lutu levu na madhau katu mai. Dhamu beka sa itu watu ni Thanksgiving. Ndukana takim beka, se ndukana vorenga, se na ika, dhavam beka. O ke la ni vunga weekend tau, senga soti ni tondo tali taka na turkey. Ia, sanga ndo tokania tunga tu sa ndukania tunga, matau ngā me tokania ngana kenta tau e, na vore, na ika, na toa beka, na mateni, lamb shank. Ia konga e sa senga ni ndona ka e rauni tau kaya, ni ali e se senga tuike me tau ndindivi tuke na iviti e, ka ke de sa tuike, ka kana au ndau tukuna verto me iviti. Na ka kana ke de na sa salu ni wai tui, e sa tuke de ke nge vai a sa rau talitunga, na kena ndau kou mai. Na madha sa oti, ke wakao ni a wakamure tiko mai na nanda tau tanga ni vea vango, so e rabolita ki rato mai volita ki dhawa ki tiko na, o ke lau rato mbeka na songo ni marama, mai watu ka rasa. Nā ronga rato mai volita ki tiko na
dua na kontena dhawaki a $2.50. Vida bata tu na kontena dhawaki. Mai voli takitiko i asani studio ngango i Millbrae. Ia au ni taka ni tosa vinaka na nomundu sasanga mai vatuka rasa. Ia, sabatungo ne ai, senga ni dona ka e ronito ka me tu ndindivi tali tuki na i viti mbaleta wakambimbina ka kana ni sa tuke da ngai kia na kai tu viakania ka rau tu na kia na kau mai. Ia, awatu kuna tiko ni ia, ni unawa se ayani e vidana ka kau mai rongo da rau tiko, se mai wakasarawa tiko e na news e na 60 minutes e na madhasau ti member leta tiko na social security. O kila ni bimbi mendana kila tiko, waka bimbi ni sa lewu, sa rau tiko na pepa, sa lewu rangole mai, sa green card mai, senga soti ni nda wakasa matakatu na wika wango to sa maru takamandanga, ni to sa yadara me Amerika, to sa mai dhaka rawa, sa wako rau tali tiko na ilawu i viti, lewu kei tiko kina na matapu wale mai viti. Ia, dona ni to iliuliu ni lotu ndo tuko na wakaliwa koe. Begin with the end in mind, Ia, o kenda to, non to end ngone ya, senga ni kenaki ni sana lidha wiki anambula. Ending as in na dhaka, ni to kilati nambula ni dhaka ngo, e na lidhava mai. Koe ana ngone na lidhava kina, e wakadhava to sa wakaro takatiko, endo na ngona, endo na ka, membaleta na ngone sana lidhava kina, na non to dhaka, se senga. Ka bimbi o ia me tona wakarote ki kenda tu tiko, so mbeka ni tiko non rawaka sama, o senge iadho ngā mengo, se au senge ambaki roa sangavulu ngā, se tolu sangavulu, se vā sangavulu, se senga ni tiko na wakanananu ni ngono ia, na ngono e sana laki dhawa kina na dhaka, na nomumbula wa dhaka. So enda ki lai, sara dhaka tunga, sara lia dhawa tuna vitu sangavulu, walu sangavulu, sara dhaka tunga. O yondo tuko no iau, e tiko na ninda dhabuta na vosango na retirement, Na retirement, endua, iko retire tu, mbalata ni saya dhabanga na ngona iko sa tukuni mekina, o sa na nomu yambaki ni mbulai, sa tukuni mai, iko sa dhabana ike, o ke la ono sangavulu ka vitu mbeka, sa na retirement age ike, ka sa tukuni mai iko sa ndondono mo na sa dhengo, mo sa na dhengo. Ia, ndo na retirement o ya, waka me viti, au ke la sa wikimdo me viti, ndo waka ndondono taki o mai, sa dhoba tiku mbeka na mbaki widango ono sangavulu, sa rani donge dhengo kina na dhaka. Turanga ni o visa rokondiva, sa wakadhava mbeka na itubutuba me viti. Ia, e wātiko ia, gai ndona ka, ke wakambimbi na wanoa lewungo San Francisco, na tomba lewungo San Francisco, do tuku nitu na Silicon Valley, e lewu na ngone era sa retire, ni rakai ni sa retire. Dhamba kina mbalimbalea, e senga ni kena mbalimbali ni sara dhoba na mbaki ni mbula, se sa tuku ni mai vira mera sa kuni dhaka, se sara senga ni rawa ni dhaka, senga. Era sa tuku na tu ni sa retire, o ya mbaleta na lewu ni labu era sa rawata tu, kera dhaka se senga, era se na mbulanga, se na maru takabolinga, na non-rei labo mbaleta ni sa tiko na wuru ni labo, sana lako tinga mai ni labo, Ia na retirement. Ia, o kenda tau, e ndondono me tau na wakasama takatiko, na non tau I dhava. Na retirement, e wakadhava, sa tiko endona ka, tau sa ambita tiko waka tiki, me tau na wakarotaki kenda tau kina, se senga. E ndondono me tau na mensana watiko ia na non tau wakasama, au mani wakamure tiko na itukutuku ngoa me mbaleta na social security, e andua na wakatu na FNPF, na retirement plan, ka wakarau takatu na matani tu lewungo Amerika na social security. Ia, e wunga, au ke lani sana kenda ndutunga na wakasama ia na ngonu sana dhawa kino ngudhaka, then I'll start to collect social security, sana lako mai na social security. Ia ndino ia, e na lako ndino mai, ia, na kai o kurambui taka wakalewu, o tingo na ngai wakatangi taka yani na non retu vital no tiko se retu wakatarungi tiko e vida na veoti ni karasai dhoba yani na mbaki o ya na retirement age, sa relitura rao tiko na non social security, o tia ngai o tia vida na mbaki na non sa tur tiko mai na non sa tiko butur non social security, ngai ado tala ni ndoni wola, ka wako te ani na social security, ngai tuku ne ani o kemuni you owe this much money. Ngai wakasama takan duwirto na veotini go e tuku ni aniverau ni ro na non-ro dinau ki na social security e 5,000 wakadhada na $1 na dola. Me rau na soma mai e na loma ni vida ngā na vula.
wakasama taka mande ai ko sa lia dhaba tu endona mbaki ni bula sa malumu sombu na nomu na nonda kukua wakadhakadhaka na nonda dhakadhaka sa senga soti ni dhakadhaka me wakatutu wataki na ngona nda sengoni tu kina o tia mo sa kila i ko sa ole sa wakadhingu mai na dhakadhaka de sombe kana kala lai tali ngai wakaitavi te ki tu kina mo rawa silini tu kina ia o sa kila tiko i ko na bibula sa lako tiko mai ni lavongo kawa dhaka taka mai na vida sanga bulu na mbaki sa dhobani ana ngoni ko sa lidhengu kina mengi tukuni taleni viko wiki on rau baka viotini se viko ka sa torti na social security that you owe money to the social security ni tu na no mundina o kina social security o ke lani sombeka weekend toto na via matini utombeka na ngono ya ni sana tukuniani you owe this much money 5,000 wakadhada na $1 na dola monro na soma lius tale mai e wakadhaba tu mande ai baleta ni ndekila na social security na tambana baka matini tu and na numa se tiko na wakanana anu ni dondonu me na tau dhoko tu na veka ke na kena didi waki tu na tambana goa na social security. Ia, kanira rawa ni senga ni wakakina. O ia karto laki waka ndikea pasar tiko waka mataila lai na program goa na 60 minutes o kilani bunga weekend and do wakarongo talanga na 60 minutes ke baka senga o siriti kamnini ndo waksarava bole te liu na kaya nga ndo rongo da kina nga ndo titombu na vika so ertondu laki wakandi uda mai na uira na wakilisili na 60 minutes sena tambano ya vida na ka uturara mikina ndo ya ni na dondonu me ko na ngona iko sa kila samba ki kamanda wasanga bulu even 40 me kuni tiko na wakasama niko sa baki wasanga bulu ko sengone senga na tuku ni tu ages bada namba ko ya na kaondrende kina yo me to kila tiko ni ndona singa tu sana le dava kina ndona singa tu sana vili tur ke nonda tu social security ko ya na nomu be bolo bola kede nomu be tartar kede kina tambana ni social security na bola kede to ba ko tamai maro roya tiko mendu tiko na nomu file maro roya kede tiko na na nomundo be tartar tiko ke na social security na all your correspondence wakasamataka nindo dava na mbaki se ngona tiko bu misala ko mikina na nomu tax nomu income tax mo li file taka nomu tax reza wakamatela lai moroni mo kilati ko na e vida e musu tiko biko rau talinga ni ko na daka taka rau tiko wakadada e vida e ndondono me ko na litor na ngona o sana tur ke na nomu social security taronga na koya kando wakarutaka na nomu tax na nomu tax preparer o taronga na nomu accountant unifika kona vika vai andondono menda na kilatiko dona kau roni kaya ninda vaka vina ka kina vaka levo kenda na ngole mebiti ninda bo toka vina ka toka na nonda vosa vavalangi ninda roni lako na tambana vau ya anda vaka taronga na taro me kuni tiko weekenda na rere se me tiko na vaka sama I don't have proper English senga anda taro sartunga ka vina ka na taro koya ke vaka senga ni matata tiko viko taronga e vida e musu tiko na nongo social security and about going to be mbake vida mbeka wakadada do you know how much I can expect na ngono turki na nanongo social security roni ko babola mo marro ke ditiko no itukutuko ya na numa bina ka tiko ko ya wakambimbi ke wakasa mania dho tiko na mbaki 5,000 1,000 kambimbi o ya menda na ndo kilati ko vida e rauni dondonu mona litora na ngona ni o sa turkina na nomu social security ando tale if you're getting disability au kilani so be kenda to ka au wasetu ko ngomba let ni kilani so era turtiko na disability mai na social security ke bakai ko sa turtiko na mo disability o tia iko ngai na numa tali ko mo le daka tale va kambimbi we kenda to levu we kenda to rauni le caregiving to caregiving under the table se private ngani musiki ana tax rani ko iko sa toro tiko no disability o tia iko ngeli daka tali tiko under the table o somi tiko mai sengani ndona kena dao ya ia kanga monangaro ni tiko me na
mona wakaritaka virtou mai na Social Security ni o dhaka tiko vau ia. Gona vuna, ke wakai senga e rao niko na sotakai na vekartu sotakai era sotakai tiko e milioni waka samataka, milioni na leoni vanua i Amerika karsali turu tiko non Social Security sa o te vida na embaking i tukuniani that they owe money, that they have a debt to Social Security merna somali sutale mai. Ia na kai rauni na iadhavi i ko ke waka, i ko dhaka tiko o senga ni yanra tiko. Sa o toro tiko no mo disability o ikunga i senga ni o lei mongeli dhaka tali tiko mo somi tiko mai under the table se na private and the kilatu. Gai senga ni ko wakaritaka verto na Social Security baleta ni ko senga tuni kila de orto na matapu wali ko li dhaka tiko ya verto dina ni rato somi ko tinga me vaya orto mbeka erto wakaritaka tiko e na IRS. Dhaka tiko ka ango na levu ni lavo e musu tiko somi tiki no koia. Ke wakai matata no mdo ve tala noa io vinaka. Ia ke wakai senga e andona ka menda na ando gangaro ni tiko kina menda na wakaro teki ki anda tiko kina. Se ke wakai ando tali ni lavo i ko toro tali tiko mena ando tali na vanua e na vinaka mona wakarita ka virto na Social Security. Ni ko sa dhaka tali tiko ngona levu ni lavo i ko toro tiko. Io e na waka sama watanga ia, dondon tala menda na kila tiko, ni so tala ngā wiki anda sa nangonan da sali tura kina na Social Security, and the senga ni tura kede tiko na ilawo ka dondonu me nomu. Nangoni sala dawi kuru ni kila kina ia, ke wakai ko na tiko wungo lako ia ni, whether you're in your 30s, 40s, 50s, ianra tiko, menda ianra tiko, mbaletango na nonda visinga ni mataka enda vital no taka vital no tiko kinango. Mo kila tiko e vida e dondonu mi kona rauni na lei tarai na namu nanguna namu retirement se no tuku na tiko ngo wase tiko ningo na Social Security. Ia na kai mbimbi kina to pay attention e na namu so mi tiko musu tiko na namu tax e na vi ngona ke diko dhaka kina ngona ke diko vi so mi kina e musu tiko namu tax kilavi naka tiko na dawa so te musu tiko vi ko e vida e lako tiko i vi na vi ka vai. It's so important to pay attention. Io na numa me wakatang takamandeani na video ngo na non rito wakatarongi tiko vida na vi rona viotini ro le rona viotini ka rosali tor tiko na non Social Security sa o te vida na embaking e lakani nei volanga i tuku ni e tiko na non rondinau se rondinau tu serto undinau tu ke na Social Security. Saying that they're increasing his payments. Then we get this letter saying we owe $51,000. This week on 60 Minutes, we take a look at what happens when Social Security overpays people who receive benefits. They can find out years, and in some cases decades later, that they owe thousands or tens of thousands of dollars. I'm Andy Court, and I'm a producer at 60 Minutes. I'm Annabelle Hanflig, and I'm an associate producer at 60 Minutes. I think Annabelle and I were both really surprised to learn that even when it's Social Security's mistake, it can become your problem, your debt to pay back. And that led us to ask experts in the field, what can people do to reduce the chances of getting an unexpected bill from Social Security? Let's start with retirement benefits. One of the smartest things you can do long before you retire is check the earnings history that Social Security has for you. If you get annual statements from Social Security, you'll find the information right there on your statement. If not, you can go to My Social Security account on the Social Security Administration's website and find your information there. How much you get when you retire is determined by how much you contribute in payroll taxes while you're working. If your record's wrong, that can cause you a lot of problems later on. But it's not enough just to notice a mistake. You have to let Social Security know about it as soon as possible, and you have to bother them until you know they've fixed the error. One of the most important things you can do is make sure you keep records of all your communications with the agency, everything you send and everything you receive. You should keep detailed notes on who you talk to, when you talk to them, what they said, and how you can get in touch with them again. If you're nearing retirement or already retired, there are online tools that can help you figure out how much you should be getting. It determines when... Lawrence Kotlikoff, the Boston University economist who appeared in our story, created a program called Maximize My Social Security. It costs about $39 a year and lets you analyze complex scenarios, like when you and your spouse should claim retirement benefits. Who claims first and when can make a big difference over the long haul. AARP also has a basic Social Security tool that's free. These calculators can be planning tools, but they can also help you figure out if something seems wrong. It's worth it to try doing the math on your own because it can take Social Security years to catch mistakes. The problem in so many of the cases we looked into was not just that the mistake was made.
It was that the mistake wasn't caught for 3 or 4 years. And then suddenly someone's being told you owe us $50,000 or $70,000. And that's why if you're receiving Social Security disability benefits and you decide to go back to work, you have to be very careful. After an initial trial work period is over, you can't make more than a set amount per month, and you'll no longer be eligible for disability benefits. That monthly income limit is called Substantial Gainful Activity, or SGA. It's $1,470 per month right now for most people, but it changes every year, so you have to keep looking it up. I think a lot of people figure, whatever Social Security sends me must be right. It's Social Security. They have all my information and they're taking everything into account. But we found that relying on the agency to do everything right can be a mistake. It's a huge mistake. We were told by lawyers that if you can show that you said to Social Security, this doesn't look right, are you sure you're paying me the correct amount? And someone at the agency says it's fine, don't worry about it, then they've given you misinformation. And that, according to the agency's rules, is grounds for you to challenge the overpayment and get it waived. If you work in the public sector, maybe as a teacher or a firefighter, it's important to know whether you're part of what's called a non-covered pension plan. That means instead of paying into the Social Security system, you're paying into a pension plan run by a state or local government. When you retire, you have to tell Social Security about this non-covered pension money you're getting. If you don't, and you're getting Social Security from some other job you had over the years, you may end up with an overpayment problem. The same is true if you are receiving both Social Security disability benefits and workers' comp. You've got to tell Social Security about the workers' comp. If you don't, you could end up owing Social Security a lot of money. And we still haven't talked about one of the largest sources of overpayments, the Supplemental Security Income Program, SSI, which is for people with low incomes who are elderly or disabled. The rules for SSI are particularly complicated. If you're homeless and you sleep on a friend's couch, for example, you're supposed to declare the value of that couch. And because the eligibility guidelines haven't been updated for inflation in a very long time, if your individual assets go above $2,000, you're suddenly not eligible for benefits. It's important for people to know that if your income is low enough to qualify for a full subsidy of your Medicare Part D premiums, then you also qualify for a $10 a month repayment program if you ever have an overpayment problem. That means Social Security won't charge you more than $10 a month for your overpayment, but you have to contact Social Security and ask them for it. If you just ignore the overpayment notice, the agency might stop your checks entirely. We said in our story that it's hard for people with overpayment problems to find lawyers to represent them, and that's true. But people who are on SSI often have incomes that would qualify them for legal aid lawyers, some of whom will take on overpayment cases. Also, people who are disabled qualify for free legal help from federally financed protection and advocacy programs throughout the country. It's worth noting that just as some people are overpaid, some people are underpaid. In that case, Social Security is supposed to notify you and pay you the money you're owed. But your chances of getting that money are greater if you're paying attention and are able to figure out that you should be receiving more. You can find more information not just on the Social Security Administration's website, but also through the website of the National Organization of Social Security Claimant Representatives, an organization for attorneys who handle Social Security cases. User-friendly, affordable tool. Professor Lawrence Kotlikoff and personal finance author Terry Savage have also written a book called Social Security Horror Stories, which contains a lot more information about how the system works and how it could be improved. So one final takeaway from all of this is when it comes to Social Security, don't take anything for granted. Keep an eye on what's going on, because you do not want to someday receive a big bill in the mail. Ana radio bulan do wata unui taka ni Homeowners, when your water or sewer line... Sandua na ve wakarararamata ki weekendo ya, wakambimbi, me wakautuku ni tuku ni ai lebu e sa rawan in rana taurana non Social Security, ni sa mi rauna pepa, ka lebu talangar sa ngoli tuku mai nangonongo, sa ngoli tuku mai ravak green card tuku mai, eventually you'll get your citizenship, your ni green card matanga, sa musu tuku na nomu Social Security, e na vengo na kede, o dhaka kina, wakatau tuku na banoi ko dhaka kina, ke o dhaka tuku nga privately, se under the table, ia sana senga nga. Ia kawe na katalanga, do talanga na ka ki roa vital no kina ki Mrs. Nitinio ya, ninda sa ngole mai sa rau mai na pepa, mai dhaka na ndona vanua, o kila ni na wakarauta ki ko e na ngauna, e sana laki o tikina na dhaka se sana dhavakina, na nomu kokoa, kokoa dhaka. Songa na ka me rau ni na vivu ki tiko na nonde tostosa tiko na kawe ni kua, sa watunga rua sanga vuluka dio na miniti me ono na kaloko, wakambula tiko ya
vike menina sema tiko mai na kavini kua bula vinaka Penny Rokondiva, vinaka bakalevu na sema tiko mai bakatala kina vi Mels, wakanuni vinaka tiko ani Mels na kavini kua. Tinai aisea, nimbula vinaka, wakanuni vinaka talitunga ani vike meni, bakatala kina vi Kapur Randir. Thank you for tuning in, Kapur. Please share our page. Bula vinaka dear Lady D, sandende. I hope all is well. Onitaka ni tosa vinaka tiko na waka dada wiru tiko na city levo e San Francisco. Wakatal nga kina vinaka waka levo i andira todo koe. Avi Turangan ni bisa wakadengo Penny Rokondiva, dono mero na kilatiko, wakambula talitinga di vesista, matilita seni kuradiri, vinaka na sema tiko mana kavini kuam, bula vinaka barada, Abel Jr., wakatalakina ve malama na honu, long taimi, unitaka niyo ni bula vinaka tiko mai Petaluma, se mai Mill Valley, waka mbula tika ani bikim droki bumbu wakatang laki na ve Noah Eleanor Leslie mbula vinaka Noah waka nuni vinaka tika ani bikim do wakatang laki na ve Tutu Apenisa mbonge ni soko Apenisa vinaka waka levo na sema tiko mai neka vini kua senga talangani ngula da vitiko na serengo do vir na nongo favorite marama na ita mbula vinaka va waka nuni vinaka tika ani va ve sikula sa votongo iru sanga bula ka walu na miniti me ono na kaloko. Soko wasaboli nonguanga nindomo isanguna Rata tunaton rani singa kina taumbi niuda Walelebu erse moga nada kauni wasambula Rata tunan raki nembaleti Wanga nindo tomo isempuna Singa kay nabongi Banggarai ko singa na wakasuka Buna isempuna Nunggu wanga nindo tomo isempuna Banggarai ko boli wana mai Tau kena bakandua
JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabiok. Na kakana boka langi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na keni kana. Kay tiku talanga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kay na bugatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Girit-rito sana Kinavitu, Saiba Vitu, Tolo Dio Tolo, Duntua, Limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nadhawi kalawa kay Mrs. Titilea na itingi. Wei talanota ki kina na ulutang bimbi ka daw rendre na kina wei talanota ki sewa sei, ano matana lewu. Ulutangan ni toso kiliu. Wei baka ungeti kan daw wei labeti. Rongote na wei akabin ni tu city ni sibu na tinikaro na tinikaliman na miniti wei kemando ibiti. Sibu na lima na tinikaliman na miniti wei kemando wei California and wei Singamoniti. And wei tokoni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongote na Radio Bulundong Wata San Francisco me kauti kenda watamai. Sawa kuskusibe. Isa ni bula binaka. O se vivi mandoko kina maoli mat. Ele taka kina endona nito pakataka kana lelai. Yole uku taka pakatotolo. Ni bernir to yave ani na bulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga telanga orato. Sarara saranga. Go enta so mga nakakana. Esen kita so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimad, Valley Marulima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Waiter tarasarani kinanaba ni telefoni 125 saiba vitu tolu 5 vitu. Ena kena itugutugu matalalai. Nungu chisu nungu banua. Dorongote na vima maniono kina vitu ena kawani bugululu we kemada we California. Vima mani ruene kavi kina tolu ena singalewu ni lotilewu we kemando viti. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongodia na Radio Bulando Vata San Francisco, me kauti kenda vatamai. Sengan din ni Karaw na daka-daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatuna bengaravi. O ya kitu na kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu Macau. O kenda to na senga tikunin driver, se senga ni waka motoka kandau Rendre na tutu beto seki, erto satu bakarao na Divine Pacific Food Mart may Sacramento, merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara, witar-tar ngayani na taliboni diwan 21 toluba diwa ono sa ibarua, merto bakarotaka katalada may na nung ni boli-boli, ena kinagaw na totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni ono toluba diwa ono sa ibarua. Erto ngarap talangan ikan alay waka suburian ni nanomo yaya. May nanono to stoa kina nomo mati ni katumba. Ano Radio Bulando Bata sa watongo itini kavitu na miniti me ono na kaloko. E kavitu ko ni bakarombukan tinday ni katini kavitu ni singa ni vula November. Kani rarao tiko ni dorongo da libu na dhonga. E ado tiko may biti. Na bakambibi tiko na madhango. Dua embita tiko maya. E tini kan dua bakan dua na dhonga. E ado may biti na madhao na loma ni madhao ngango. E sambo bakan doma bulandina. Sange libu e rabola tiko yani ratuko ni tiko yani baleta sarui oso nangoni sala. Sarui lele nangoni sala ngai sa lewu na motoka sandona kana wili ni motoka e tungo mai viti ia au ngai ndundo talanga na kau ndo waka sama tako yao ni lewu e randreva tu mai viti ni vosoti au ngona nongo raiga ni lewu era dreva tu viti waka e lako bata tali tumbanga ke nantoka e na sona ngona na wale ni dreva sa rakau ira sa ira nga senga ni raroni raturi rambaka baka malu na sona ngona e watu ya ka sabaka nuni tiko ni na moni madhawi na kana moni madhango ni na senga ni dona dhonga na moni madhango wikito Amerika baka ndina takitiko do
ngona go na holiday season Thanksgiving o te ali singa ni sudu e sando wakando mambula tali tunga kina na sento tosa dhake na isau ni mbeni sini yo go duana mbaki vinaka go ke waka enda to reida sara waka vinaka o kenda to na ndon revo awo ki tiko ke tona wakila ni via to sombu toka wakalila lutu sombu tiko na isau ni mbeni sini yando na tukutuku rongo vinaka senga sotini to wakila me waka na vi ngona sa o tiani na kena ndo so lewu tona so ni benisini ia duanga na kato sana wakilato sana tarambiti ko weekend to i Amerika wakambimbi tingo i California ni sana toso dhaki tiko na isau ni liva PG&E sana e toso e dhaki tiko na isau ni liva tuku ni tiko ni tekabu na mbaki mayango kena mbale ana loma ni rua na bula mayango January da sana wakilani sana toso dhaki tiko kina na nanda tombili ni liva sa so lewu tumandangango ia tosa nange wakilani sana ngai toso dhaki tali tiko ya na January tuku ni tiko ni tolu sanga bulu na pasende na kena na tosa dhaki tiko sambau wakai ta mera saranga ia lewu tiko na kena vitala noa songa na ka menda to na ngai na makitu kina nanda to na makitu ko ani kina mbaki vo wakanu ni venaka tiko ani se vinga na no ni se ambati me kina na kavi venaka ni wakarombuka ndendai ke to wakila tiko na ndraki uda tuku ni na ndraki susu tiko be ke to na tomba lewu ko San Francisco wakatela kina ni mataka to na wakila tiko na ndraki susua ke wakaito vila ko aki na sulu kata me toku kako tiko ni waka walitaka na bata sa nda wakila tiko me ngoe waka samataka na ngono senge yado me kino yao au kilani nangonea ua senga tuni waka samataka waka bimbi ia o tiao sangai mai do reide tingo ni lewu sangai ngole mai viti waka me senga ni matau beka weekend to nando waka sulu kata se me tuturu tiko waka bimbi na bata e tiko ike angono singe yado me kino ya ondo le daka waka erto sangai do biwa li te kia uke mami daka wata tu ira sa wako te ani ra oibu raki ani o ia ondo tonga na chakete lelenga mengi lako te ni daka ia usa na lili o wake latu e wakai senga ni tuina nongo waka sama ni ngosa ngona ni bata san raki bata e tu na kena ia rangi tu na kena i sulu na kote na weka pao ya dondonu menda na wakai sulu menda darmaka tiko ke wakai senga ko ngaya to sana ngai weta waki ngaya ni kena we matangali mbadai ke wakai tu senga tiko ni tora waka bimbi na raki bata tu sa na wakila tiko ni ngo Thanksgiving itu ko ni nan raki vinaka to toka nan raki and Thanksgiving wakanu ni vinaka tiko ani na buku ni waka rau tiko ken Thanksgiving and lotu levu mai ngo se mani dawa ngana no muni tuba o nui taka ni ni na kata tiko na radio bulan do vata men tiki tiko ni no muni tuba ni Thanksgiving wakatelanga kina na ve programa ke sara ndo mai rongo di tiko ani na no de wasini ngono vata na ve ka ni moni tikena wakarombuka mai na tolu kina vitu ke wakao ni lata ni ngendo sikoba yani na nento YouTube channel subscribe kina radio bulando vata YouTube tu ke kina na programa ke sara na vital no ke sara endo mai wakai doritiko and non de wasini ngono vata na ve kavi ni moniti ke na wakarombuka radio bulando vata San Francisco me ko tikanda vata tiko mai na sera kataravango ono ve wakambula tiko ani kina ve na wanga egi joy bula bina kamaramatau sandinde ko ni ali mai e taka nio ni mbulu vinaka tiko wakatala kena ve obi wase langi wakanuni vinaka tiko ani vi kemundo mai Sacramento ena singa ena kavini kua wakambula talitungani ve Emma Rangili mbulu vinaka mai nrua na muka maduata isa ndombulu vinaka tapete wakanuni vinaka tiko ani vi kemundo mai San Rafael wakatala kena ve naita lela lubu ni mbulu vinaka wakanuni vinaka tiko ani vi kemuni naita wakatala kena ve vave sikula mbulu vinaka Istanbul vinaka turanga ni visa vakadengu peni rakondiva vakanuri vinaka talitunga ni vikimando senga talani ngole davitiki no mel so tinai aisea ke Tracy Taeso Vea. I hope I got your name right. Vakanuri vinaka tikani wherever you're tuning in from. Thank you. Please share our page. Vakambula talitunga vikimni ke desara na venga ravitiko e na vevo no ke desara ni venga ravitikina longa new davo ni vili new tiko kina nimbul vinaka.
mosibe yau ko abakananda kuya nabubale ubale mama rabu takibuni nungaru sota kamatalebu sekumbamba singaturanga niwa bulina sivoli pina ruasaiba sava vitu elambasa toka utabaka nduana yalongo kamida ninongo ibakarau yeseri nagundua mamu nayalamu emai wewe ni nusu ngai utongo marora ya bolitu ongo amenongo kosurete ya menarungani sabu-sabu nawe kamu unia sawa na banua amai mai mate vandina oti ani ebula tolu andrebi tumesana lesu veira nangu tumbu bisamatini dole tunabuli toka utabaka nduana yalongu kamida ninongu ibakarau yeseri nagundua mbamu
saranga. Oni rai da tokongo na kena rai. Dua ngana rukuni buni kau. Dua beiran nanti taki. Reverend Aminio Balen Rock and Rock. Tama kemain anon te programu bagamadhawa na toso ninga una. En venga ni City Veni Raturla. Singa bug lulu ni sibuna bai na tina meniti be kiamu ni Amerika. Singa lutule bu ni sibuna tina kantua ana tina na meniti be kiamu ni mai viti. En veto koni ni Divine Group of Companies. Maoli mat kay na San Bruno Cavaba. Namaka en a Radio Buladong Bata San Francisco met Kauti Kanda Batamai. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambata. Ko yang serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini baga singelebu, kita sana gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau baga singelebu se baga kabi, baru tegi tu baga manggo sanggay to toka na buno ni kana. May na menda to identity, kena baga singelebu se baga kabi me bakana baga sekera. Na sui, ika tamu teke roro baga lolo kay na vida tale. Gira ramo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang ni Divine Group of Companies. Dola na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge. Tolo-tolo dua, Orange Street, Santa Rosa. Yavalata, Dionangay Valata, and Radio Bulan Duavata. Wait talono te kina na bika membaleta na nondong bula. May weiran na kanandaw may natambanan ni bula so. Nasi, na puniway. Promoven na bana kaloka na Via Cavity City and a veto koni ni Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni Life Insurance kanganiti kanda na Kaiviti Amerika. Eh, do ba ka totolo tiko? Do saya alam pala mo din na. Sa paramantangan to bulu-buling, gaya o talito ni stoa. Tolako. Sige niya na stoa, wala ka tungang mo malimat. May binakan ni satu kits ngaki na nakatungan reba, may paleta na nato ilalako. May binakasar nga. Boleh roti karibante ni kina. Dato birto na bisi nga nakarimate ni said means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga nabukas ang bukas ang ilemo na bisi. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do ba ka pa raw chubeka kina do na ni matubale, sinong do boli-boli nga ba ka matawa. Wala to mada kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kanda un renre na kunea. Atu raw talaga ni kota nom ni boli-boli ke ba ni tigo man na Marin se Sonoma County, kan renre nom ni vila baki, vitar tarani kina napa ni taliboni, 125 saiba. Vitu tolu 5 vitu na kena itu puku matai lalai. Mauli mata, 2525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Dan rambeka nang wala ni kibalilo tero puku ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrak kita beka na tos-tos nimbula, kuani lenga sinui gawa-gawa. Nana mai kina programu warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu benua. Ruwa na bima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California, bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti, and a radio bulan doa wata San Francisco, me kauti kanda wata mai. JJ's Food Shack. Etigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo sa tabioka. Na kakana boga langi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya itigo talanga na nono to specials and the lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa ya na bani manray pai kay na bugatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Girit-rito sana Kinavitu, Saiba Vitu, Tolo Dio Tolo, Dundu, Limono, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Yan daw ba kami nakatiko na vikambani so karasamay daw rungo di tiko yani na non tuku ni vevoli na non vata ngo na radio bulan do vata ve naka vakalebu na veva kambau tiko ve naka talanga ve kyo mani na do ve to koni tiko mai kando wa set tiko yani au tal no tiko verto na nito ilaw-lawa nito vakelisi karto tiko voli mai viti ana singlevu niko tuko na tiko verto kila o ke mami na tu ni vango Amerika vakatalanga ki na mai Australia beka New Zealand sa levu nga na non da oso tu levu tu na ni mami oso na daka na sasanga tiko mantanga
mai nandua na sana ke nandua tali na sana e wakai au tu ke wakai oso tu na ngoni sala yo kila ni sana riri wakila tali tonga kina mai viti na oso ni ngoni sala ia savatu ya nambula na kai lasa kina ni dau levu tiko ni go Amerika engendo le vakandeo ta kitali tiko mai verto na tiko mai viti na veka e adu tiko ni Amerika ndo ronga da mai ve ke to ronga da na radio mbula ndo vata e savatu ko ya ko ya na kai tali tu kina na tos na ngonongo anda baka vina ka tiko kina vata na radio mbula ndo vata ni rauni da mai veronga din doma tiko kina rauni da ve se mati tiko kina se mania se vorvora davanga oni sali tiko voli kina vaka nuni vina ka ni rongo vina ka tiko ani na bio liva ni radio mbula ndo vata e na ve singa ndo talangana ka ando waka vina ka tuki no ya ni na ilako ni technology na mona liva and sa vakila tu e ngonongo e sabango vitali sarmandanga ke vakai ko oso tu e na tiko na ngona sa roni no ngona ngalala ge roni kuli rongo da tuki na programu davanga o bia rongo da se wa da lata beka ge oli rongo da tuki na no ngona ngalala and YouTube channel se roni ke vakai ko makutu scroll sombu and radio mbulando bata Facebook page ka waka bimbi tiko se waka rarota ki sara ke waka me ondo sikoba yani na YouTube channel o yana radio bulandu vata YouTube tiko nga en ken sa toso tiko na mona liva ke na vanua ka ke to mai tiko ani kinongo e na tomba live San Francisco do tuku ni tung ni ongo na vanua e toia buke de ani kina se teko bute ke ani kina senga walanga ni kena mai toia butaki na kena waka nanu te ke mandanga o ira na tuiani na e sai merikango waka bimbi tiko ani ongo e na tomba live San Francisco e levo na ka e ra waka burea mai waka na technology na mona liva a koe ando waka tokai tuki na tomba livongo San Francisco me o Silicon Valley na Silicon Valley waka samantak ngango na veka ke denta waka dortu na ngonongo se mania se burubura davo ni se amatiko mikina na YouTube na Facebook na Apple na Netflix kila lebu bekanta do sarsar na Netflix na Uber na Lyft Anggo na vika ka wakararota ka na nondambula e na mona liva wakatel nga kina na Google na Yahoo ko kedengo e ratau ya bukede ani e na vonuongo ka mai tiko ni kinongo na nonda vata na radio mbulando vata na Silicon Valley tiko ngai na Silicon Valley au bia waka na numi ki anda talani ni madhaongo ni kua e mai dhawa tiko kina na APEC Summit ka waka idhuri tiko e na City Levungo San Francisco rua sanga bulu kandua na matani tu e mai Rambosi tiko e na madhao ke dengo i San Francisco oka tiko kina rona i liu ni matani tu le levu i rua o Amerika wakatalanga kina China. Ia na mbongi ni woke lulu ia wakaidhuri kina indua na wakaikabi. Na wakaikabi o ia e tukuni ni dua ngana wakaikabi e wakaidhuri ngai na ndua na vanua na Exploratorium i San Francisco. Ia o ia wana numa tiko ni wakaikabi a e baletira ke na mai wakaitavi na mbose. Ia onge rongovi tiko na mbongi ni senga ni wakakina. Na President nga Joe Biden ke nandua na kena i wase rele wakaikabi e na wakaikabi o ia na Exploratorium. Ga indua tale na vanua e ali wakaikabi kina na presidente ni vanua liwo China o Xi Jinping. Lasa tiko na edana ia sako e aturanga ni China e ana vanua li indua tani tala na vanua na Hyatt Regency li daka kina na wakaikabi karalaki wakaikabi kina na presidente mai China ke na tukuni ni lewu saranga na liu ni kambani le lewu so i Amerika era rendingi taku ira mera li wakaikabi kiara senga ni li wakaikabi wata ke na presidente Amerika Joe Biden ira sange lako era li wakaikabi wata ke na presidente mai China in Hyatt. Gai tukuni ni oka kina na liu se na presidente ngona turanga katoia butaka na Tesla. Wikim ni na sakila tiko na Tesla o yana motoka liva. Tauia butaka o Elon Musk. O koe ia
ngono go sa nona talitunga na Twitter na kambani ronga levo na Twitter ngona waka me roa to ya bu batamai ke na Facebook na Twitter ya talenga na kambani ka sa nona tiko na turanga go Elon Musk ngai tukuni ngono ko endo beira kanding ta ka me le waka ka bi bata ke na turanga go na presidente me China o ka talenga ke na o Tim Cook na liu ni Apple na kambani na Apple ke na be kambani le levu tale so ronga na ya vea ko turarawa Itu kun indua na tiki te mera soma, mera ndambe vata, e na teveli vata ke na turanga sen na presidente ni China e vasanga bulu na undolu na $1, dua na tiki te. Waka samataka mandea $40,000, mo soma mera nikuli ndambe nga mo waka kabi vata ke na presidente mai China. Ia sa vatu ya, ia ngosar nga na vanua ke waka ande vetal no taka na mona liva ke na veto sea ke ni veka ke viso na ke na totolo, Gona vanua e tau ia wiani kina sena Silicon Valley, kamai wakai dhurtiko kina na mbosi gona APEC Summit. E thapa sartunga ni kua, ko atal no takatiko ia na noa, e rasongota na ngauni sala sena wabu levu na Bay Bridge i San Francisco, e rasongota o ira kara mai wakarita ki kunrutiko na non resenga ni talitaka, na nona vivu ki tiko Amerika, kina mateni tu levu Israelia ni walu ka wakai dhurtiko ngoe. Ya, erantavo saranga o tal no takatiko virto me valniku erantavo saranga ingoni sala lo mandonu ni wabu wakasamataka na wabu go na Bay Bridge e rini ke wakai indina na nongu wakasamataka tingo e 5 se ono beka na lane vivi mai indua na direction me vatiko ya ia ko ia erantavo saranga ingoni sala na nonra sa songota na vito seki ni motoka Wakasamataka na vitu na kaloko, oti toka wakalili na vitu, e na mataka na noa, Gai na vitu na kaloko ya, wakasamataka na ngono saranga, e vidhi kitu kina na, kila na tamata vitu se kitu na li dhaka. Arto era songota uira kara mai wakarita ki kunrutiko ya, au gai rongodanga ni tukuritiko artu lewe e tolu na motoka, karto didi waka tiko mai na kila ni do dhaka na transplant i Valnimbula, me ndua mbeka e mate me ndua na Valnimbula, gai didi waka mai roni kila na organ transplant, na organ ya sen ngada roni ndua mbeka na uto, sen ndua na ngada dava, na yati vuso mbeka e didi waki tiko mai, me mai wakambula ki na ndua i na city level San Francisco, koe ar tolu waka ndua na lori, se tolu na motokaka usana tiko mai na organs, vera na organ donor, me mai rawakambula ki na Sona City, e ramai dhengutu, se ramai tau o talitunga, e na vuku ni waka na nonra wakarita ki kunrutiko e na noa. Au kerea ki kai ronindua e tukuna mandavi dhina e dhanango kasepa, ke rani dhengu toka mandani wakali lai kere e kuni mai wali taki tukuna nonda tōtanga ni vea ba. Ia. E vātiko e ana ngona Silicon Valley na veka e soa e adhu tiko e ani ana Silicon Valley sen na wano tomba levo ngo o San Francisco. Sa mai sivatonga na ono e na tini nominiti e na Radio Mbulando vata San Francisco. Waka nuni vinaka tiko e ani vika mnike de sarna sewa tiko mai e na kawini kua. Waka mbula tiko waka nuni vinaka talitunga vika mni na waka rau tiko ngori ki na wuli ndo na wuli vinaka sa tosa vinaka sara tiko ngo na wuli dhaka. Na dhaka dhava na caregiving na nonra wuli me rawaka certificate me maleta tiko na Vengaravi e na vanua levongo Amerika. Ka sa mai waka e dhora tiko tau e wutaka tiko na wuli ngo o Nick Leoni Langi waka nuni vinaka tiko e anu vika mando mai Sacramento. Vinaka waka lewa ko sureti ke mani, sa waka reitaka tiu mai ngo Nick, moniti ke ronanga bebe tal noa me tamai rongo i tala noa e na vuku ni kena sa toso tiko na wuli, na veka e rawulida, ke rawa ni na beba ko ngeti tali tinga e ani, veke mani na se loma rua tiko. Ni sa tamai Amerika, tiko mbeka na waka sama loma rua tiko me ule wuli mbeka si seangai. Ngo e ndo na ngono vinaka ko sureti ke mani moninge na nama ki tiko mai, vinaka waka lewa Nick na waka ngalala te ke mani mai ndo ronga bebe tal noa na sika moniti,
Wewa kambula talitungani veseni langa kalimbiu, nimbula vinaka na sema tikumai na kavini kua, ema rangili, nimbula vinaka bakalevu na sema tikumai wakatala kina ve matilita seni kuradiri, mbula vinaka ta pete na itini wakanuni vinaka tikani vikamdo, mbula vinaka semi kasaibuna, vinaka bakalevu na sema tikumai na kavini kua, wakanuni vinaka tikuyani se venga na vanoni sema tikumai kina, ndate rongoda manda na itala no ni siviara, me nomuni ke tiko na kavini kua ni sa sivitonga na ono, ena tini karona miniti. Isa poiao, elengo senikau e alieke. Aundiva merongoda, beuvole kaero kumuni. Isa naita, lanoa mirongoda, aunoita kamenda luna lunange. Wale imba unanumia utiko
Hey, do ba katotolo tiko? Do saya lupa lamu dina. Saya permentangan to boli-boli, gaya hotel itu ni stoa. Tolako. Sini ni ono stoa, wala katungang o maulimat. Baby nak kani satu ket serngaki na nakatungan reba, mempeleta na nota tu ilalako. Baby nak seranga. Boleh roti kari bateni kina. Da tu birito na bisi nga kari mateni, se means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga na bukas lemo na bisi. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do ba ka parau bega kina do na ni matu vale, senong do boli nga baka matawa. Wali to mata kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana.
ni ti kena bikala lai tale so kandong rendre na kunea tu rau talang ni kota nom ni bulu ke baron ni tigo men na marin se Sonoma County kan rendre nom ni vila vaki vitar tarani kina napa ni taliboni 125 saiba vitu tolu 5 vitu na kena tuku matai lalai mau 5 dan Valima 25 Montgomery Drive Suite 2 Santa Rosa California. Na nonda viti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotu leo ve kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singa lebu ni baka romboka ve kemudo mai viti ena radio mbula tua vata San Francisco me kauti kenda vatama JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi na dalo se tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na to specials and the lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talangan rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Girit-rito sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Yava kasar na. Oni rai do tokongo, na kenai rai. Dua ngana rukuni buni kau, dua beiran ng tingit taki. Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamain na nonto programo baka madawa na toso ni ngauna. Ano bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Sibuna Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutulebo ni Sibuna tinikantua ana tininamaniti may kiamo ni Maiviti. Ano veto koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka ana Radio Buladong Bata San Francisco met Kauti Kanda Bataman. Sengan dina ni Kara rawan na daka waka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kawaka maman tataka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda tu kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tu na senga tiku nindraiva, se senga ni waka motoka, kandau rendre na tutu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa 21 saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni Viwan 21 saibarua. Erto ngarabatalangan ni kena lewa suburi ani nanomu yaya. Mai na nondro tostoa kina nomu mati ni katumba. Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Ena rongo mai wali songo do ngana i tukutuku me kadiwa ki te koeani ena e kawini kua me mbaleta te ngana lotu na wewa ka lotu take mai vertona New Methodist USA. Te kubu sara te ngana moni madhango na ka oiani mataka na ka tinika walu ni singa. Dawa tiko na ka rosanga wulu ni singa na singa moniti mai wekemundo mai Canada. Te kubu tiko na wewa ka lotu take ngo mai Winnipeg, Canada. O tiasa na gai tos sambu mai to lak sambu mai California. En wakai dhuri tiko ena wuke lulu na ka rosanga wulu ka rua ni singa na fellowship ke na talanoa o katalitunga kina na wakai kavi. Ena wakai dhuri tiko na Yam Buffet and Grill 4300 Florine Road, Sacramento. O tio ia sananga me dhaba saratiko ena moni madha mai ongo o tina Thanksgiving wakai dhuritiko ena ikarusanga bulkawani singa wakarumbuka na ikarusanga bulkawani singa ke na wakarawai na ikarua sanga bulu kalima ni singa ni bulango bula November na beba kalutu take na mai dhaba tiko kina ena Embassy Suite Hotel Conference Room. Anandua, Saivandua, McInnes Parkway, San Rafael. Na tukutuko ya membaleta tiko na beba kalutu take mai verto na United Methodist USA. Kani tukutuko matela lai membaleta na beba kalutu take ngora ni ninge betartareani ke senior pastor Simeon Mbale na taliboni 225 822 5
seu senior pastor Savenada Tubanga e na vitu saiva vitu 5 diwa saiva 5 ono. Se mani dhavanga na no mundo i tuba me balata tiko na no mundo sasanga ni wako tamai e ndona ngoni sala roni na vivu ki tuka ni kina na radio mbulan do bata na kena mai kadhiva ki wali tiko yani e na vea kavi ni moni tike na wakarombuka nonde wasininga na ni rongo mai balani songo. Ni wako tanga mai ki na messenger e na radio mbulan do bata rautalangani ni wako tamai ki na messenger ve unabuni da kua pedeli na novo se tale mata kimbau na vei tukutuku isoa me na mai kadhiva ki tuka yani se mani asai burabura dhabo ni tiko kina se mani dhaba nga ando sasanga takatiko na nomonto sasanga na soli na lotu dhako bata se na woli takimbaka na kumuni lavo ni dhabo ndo sangatiko do bako tamai roni na tuba karau na radio mbulan do bata me na mai kadhiva ki tuka yani na nomonto sasanga ki vura tau dhako ndo tuko nga ando nungu tatale we kadhiva ka yani me rongo do vura tau dhako ya e roni na mai kadhiva ki tuka yani kina na radio mbulan do bata San Francisco. So sivitongo na ono e na rua sanga vulu ka walu na miniti. Ongo na rongo may wala ni Songo and a radio mbulando vata San Francisco. Mekauti kanda vatamai. Sawai mamandonu na ono tamani tiko na nonda wakarongo sere na kavi ni kua una via wakambula tiko yani vikamuni ke sara na sema tiko mai vikamuni na sengai sema tiko mai na yaua vinakangoa yaua ni oti tiko ni nonda yaua ni vi semati tiko na kavi ni wakarombuka and then ne katini ka vitu ni singa ni vula November au ni taka ni bula vinaka tiko ni taka ni tosa vinaka tiko na kena ngaravi tiko ni tavi semani tavi dhavanga da matan renri tiko dona kambimbi o ya matan renri tiko positive tiko do tuko na nga o wakasama taka tingo na dha Scorpion King veke menina do sema tiko ve Scorpion King se ni se verni redi ko vakandu senga ni madala sandendeu senga tiko ni se redi tale dona no video do tuko ni tinga ko na positive mindset ko ya na roni na vivu ke sartu vakalevu na nonda itos tiko and veisinga se mani vakadava na rakita ni mbula and lako duruma tu au ni taka ni au kila ni ke wakamenda positive tiko e senga na lenga na tosa vinaka kede na veka kede wakambula tukani na sera kataravango ve na taina rangatu bula vinaka wakandu ni vinaka tiko yani na kavi ni kua wakatelanga kina ve laisani kenrambuka bula vinaka sani wakandu ni vinaka talitunga yani vi kimroma pedaluma wakatelanga kina ve nika leo ni langi ki kimani kede sara na wakawakaro tiko ngor na kena teko vuna vuli na vitu na kaloka na kavi ni kua mai Sacramento sa dua na kalau vinaka ni sa tore tiko ngori na vuli ka me baleta tiko na daka va caregiving wakatelanga kina ve Tomasi ndambe na ise nimbula vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavi ni kua wakatelanga kina ve mareda lalanga ve simbula vinaka maramatau wakadava tunan raki mai Ozi ni taka ni ondo bula vinaka tiko mai Sanangori wakatelanga kina ve Ratu Vini Prakash bula vinaka Ratu Vini kere sere tiko koe me na numi tikina o 57 nia Maram ke Namosi and sota tiko ke witi na Fiji Beta Sevens. Dombula vinaka wakanuni vinaka tiko vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavi ni kua Ratu Vini au bia wakambula talitunga ve kimni ke sarna wakulori tiko ke oni sema tiko mai na kavi ni kua wakanuni vinaka tiko yani ninda na ngangaro ni tiko na nonta nan rebo wabu ki tiko wakbibi tiko ve kimdo be viti sa andona kana nunguloma lenga teki kimdo tiko senga soti ni ve wakandi teki tiko ni tukutuku ni dhonga and the rongoda tiko sambo wakandoma mbulandina ngai dhonga sa dhonga lele usarngai ike rani ne dhonga tu na besinga ia tuku ni tu na fender benda ka e waka e senga soti ni loma lenga taki tu na dhonga in veitol ningo ni sali Amerika baka bimbibi ke tu mandanga e sanango e rau ni e senga soti ni waka na dhonga kanda saraba ka yadu tungor bikimdo mai biti au ni taka ni dananganga ro ni tiko baka nuni vinaka talitungani ve kimdo ke sara nan driver ni minibus na minibus ten mai mba baka talakina ve kimdo mai no sorry dombolo vinaka Indo kunedu nei
Kiona kola imba Munda una denga Auna domoni Auna domoni Ikonogu ita Neku aniyali Minguni nondomongo Auna basota Na veinende ongo Miunde ibeiko
Radio Bulan Dua Vata me kau ti kenda vata mai San Francisco ki buru-bura sema mai ngai wase yani. Ana radio Bulan Dua Vata na Ave Maria o ia na numi tiki na wakambimbi o nai tangindungu nai noda. Bula vinaka sista o ni taka ni o ni bula vinaka tiko. Andong bula vinaka tiko wakambimbi tiko vike mandou na tiko ngori an Billie Jean Street. O wakanui ni vinaka tiko ane vike mandou na moni madhaongo. O wakasama takatingo mai viti singa vakonaki wakanui ni vinaka tiko ani rerei to toka tuna nraki ana singa levu ni kua. Ando singa tiko ni kana sasalumbeka. O wakasama takatali tungango. Ndona kanu diva tiko ngo nambila. Watu kune tiko yani ni kake vetu e sa tungo Amerika. Ni nda wakasama takana sasalu ni waitui na madha sa woti andua kau orto kau dhawaki mai orto mai watu ka rasa mai volita ki tiko i
sani studio Sarangango, may bolita kita kina na dawaki. Tawai container vinaka mai arus ang bulan dola au bambuta o tinga sa ito tolwal nga na kina bolitaki. Ya vatu ya ando na kaundiwa tikong ko nambila. Senga ni Nindona vanua o kila ni mai dhaka kina, se sa dhaka kina, se ndo bolita kitiko kina nambila, i Amerika. Nangalu, ndo nangonea kila ondo dindivi tu, sa undiva mantanga me mendue kuta mai ndo nangalu, se mendue dhaka ngalu i Amerika. Ia sa dhaka talito ngango i Amerika nangalu, kiana ve matangali. Nambila nga, e se mbere tiko. Senga mandini madhana ndue na dhaka mbila rawa, i Amerika se senga. O waka sabataka na vida na mbaki sa oti, ndo nangonea usuka na dhaka mai na valiwalesi na Waimanu Road, Suka na dhaka sa tombali sombu meu li vondombasi. Vondombasi ni kila ni dando tombali sombu maya menda sala ko ani vangoya sa ni market ya se vida sarna mbaki saoti se randa undambe vangoya imbatini ngoni sala na voli taki menda do tombali ani vaya me na maliwa ni market lebu ke na basten rando ya tuni toka ni kia orto na marama ni tamai nela orto do voli takimbila toka kia waka sa taka tingo na nungu sala ko mai mo sa voli bila kila ni do long bus ride i vale do malaka menta kana bila tu ndangai sar tu yani dalaku tu yani vale koya o sala ko mai san do ngana pano do mai volim bila tu kinorto na maramanita ni nailar to do voli takim bila to kaya sana ya o tia sala ko mo satu daki tu sarida saruara ko to na dorbo ko tu daki tu bango vital noti ko batkirto no no masarngau ya onde libolim bila na tur na dorbo fatur se leka tunga do tu na singeleti sangai la kungure ko li babu vital no tiku bat kerto na maramani nela to na maramanita sa urongoda nga ni sarto ia morto na dabe ko binakata sa tunay na ko sianga nambilang go sa kasi sila sarangana kena irirai esa seng sarani baka burre na ire nimbila do boli takatiko orto ia saranga uruni nunggu reto ni au kila na norto sa kata teki ko sa gitu rango sa ando beka nango nambala buno na mi vaso sa te kirto tiko go orto sange tu ko nabe ko lako lim sarva ko tole riri danga na kemu rai na bilang go esenge ni Canada nga na kemu rai Isa nambila ni Neila the best bila kero ni ngendo ko to komendo nambila kitu tok ngango bola ko nga na kele ni wanga buka na San Francisco International Airport ke baka ndo ba kong geti ko to mendo nambila tungge mai sota roni to mi vital no serania na radio bulan do vata sa botong ko tini kando na miniti me vitu na kaloko ni bula vinaka na singai sema bo mai kina no de wasini ngono vata na kavini kuwa Vitu na kalauka sana mai dhawa tiko kina na nonda programa na kavini kua tomani tali tiko na nonda wakaronga sere sa votonga ngoi vida na sere me na laki dhawa tiko kina na nonda iwa siningo no vata na kavini kua na sere ngo ono be wakambula tiki na vikium ni kia sana turanga na nungu marama tuvu mai na sana wakaturanga ra wakatal nga kina vikium do na sema tiko mai na kavini kua bula vinaka ta pete na itini bula vinaka sista na itangindungu wakatal nga kina vi marama na ita Mari da pita na teina bula binaka le sani ken rambuka bula sani bula nik vakanuni binaka tikani bikim dona babaro tingori na buku ni buli ni caregiving mai Sacramento totoka tiko na toso vakatala kina ve tomasi dambe naise ni bula binaka ndom bula binaka me Australia mare da lalanga vesi ve vakambula talitunga yani bikim do ke desara na sema tiko ngori mai Griffith Oni taka dito sa venaka tiko na venga ravi, wakambibi tiko kina matabu vale ne talatala moape singa ni sudu. Nimbula venaka, wakanuni venaka tiko ani na vuku ni venga ravi tiko kina taba ni werengori, wakatelanga kina vela veti mbali suba, kikimdo ke desara na tiko mai waga, wakanuni venaka talitungani, and vuku ni venga ravi, wakaiduri talitunga mai sanangori, we wakambula tiko ve kimdo ke desara na marama na turanga tau bumbula venaka talida wanga, wambuta ni toso venaka sartunga Ngona bababi mai Mill Valley, vakat mai Tiburon, vakatel nga kina ve Jane, bula vinaka Jane lolo hea, wakanuni vinaka talitungani Cheli Tambua, sa ngatalani ngola dhabi tiko na Serengo Sulia Sitolotu, bula vinaka Chochi, wakanuni vinaka talitungani vikimni, Ramin Dombui, ke kimdo ke sarna marama na turanga tauvu mai Fairfield, Dhiri Motokana, nuitaka ni andong bula vinaka ke tiko. Ya no
Peko ya, apple of my eye and sugar for my tea. Sayaw Hernando Bulisere. Baka nuni bina ketika di bikim do kede sarana. Nongu tu ranga marama auvu. Venga na bononi se matiko mekina na kavini kua au nui taka. Nio ni bulan bina ketiko baka nuni bina ka ni nandua talingana moni matha bina ka bikim ni kede sarana moni mathango. Na sere talinga oyana italno talingani suka oya. Kena ya Apollo. Sana mai dhava tiko kina na nonde wasiningo no vata na kavi vinaka ni wakarumbuka ndendai ni sama iwotongo e vana miniti me vitu na kaloko. Vinaka wakaleu na sema tiko mai ke wakao ni dhalata na veparokaramu iso. Sanga na lenga ninga sema tiko ngayani kina nonde YouTube channel o yana Radio Mbulando vata YouTube. Ninguém do rongoda talitukina na veka soni ve rongoda na programa na vetala noa se dava ngando bakatangi takituani na Radio Mbulando vata do mbiu ke ditiko na YouTube channel ni subscribe kina na vevo ke talitunga na ken mai tostiko na venga ravi na ve singa au sana mai dava tiko Kevin na ka vakalevu na veto mani tiko mai na kavini kua ve kemni ke sara na sema mai na kavini kua se mani vidangana miniti, vidana yaua, sendona yaua, ni asema tiku mekina na Radio Mbulando vata ne kavini ko. Sana mai dhaba tiku ike, no manito kaningo una bonita kua. Danangai mai verongo din domo talitiko na kavi binaka ni moniti. Me dhava nangono ya, maroi tiku nambula, waka nuni binaka tiku yani, ni te waka dengo tokamanda. Wakamilei na mangosa nike muito vaki Nikoliri no vakavunga no muanda serabi Ngimiana nando dama Elogu sama ibesuki na lamani Kobuni no bunani ali ali
makini seregu ni alimbula tu koye meva katawa nanomureki aworoki ni amendu embutongo mode kalumani maru mode nongu tangilo ko ilo ni longu mai lo masenika nomu ya lisenga nomu ya wasana senga kita niga kirobia moleka ngareba ni utongu mokila moleka ngareba ni utongu mokila moleka ngareba ni utongu mokila Tunaka usaba ka nanderubi wasi juga nunggu itu bukan bitan longgon na ngauna na sere. Sa dotu nga son to pakai lala ba suri nunggu ngabo ka boka. Bata pakai disabo lagi dita bunan to ka. No bita ni sing lala to sunan tangga boka. So ba sini naket lala tal ngabo. Nissan Bulavinaka. Sama mai kawasean in a radio bulando mata San Francisco. Tarungodi na tolu kina bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka bei kema dawa ya Amerika. Dini kina ruona kloka na singalevu ni tusi di kina borowai bei kema dawa biti. Radio bulando mata San Francisco. Me kauti kanda vata